Fajalo fa mofolo fantu Samoa ilo mai moanga le vanga o le fiafi ina ua 2 minute wa te ai nei le tu lai fa. E le tau tua fa wa wala Blue TV e mai se fo yo le programe ma le tau ta ya e mai manuia fai varo tanto wutino. Tau ta ya e mai fia. Tau ta ya e mai malo. Tau ta ya e fo ilanga le leo le tua. Ya watu vale vingo dai o di oli liva. Iyo. Ya ua musa fo ifonga ale sanga lala wa tau patitini le lofa le tua e pio le tala di mai moanga. Ile lulala ya awa fo ile ne yaso le lofa sapasapai ma le lofa tau muri lo tanto mo te siri le langi ya o yo le tua fo o yo le na faya le langi ma le langi fo na faya o ma pale li o la na fo nga ele la sisi so vai la o lunga le yaso fa pende be se fo pe a tau ta ya e fai volo tato tunu wana o le vi inga la vai fa fo ile tua ya wa bo ye faya me sili mea jaua mo o mau ile nei fo yaso ma ta go fie le aso se furu mare limo le nei fo masina no na luo le nei tau sanga le masina o February lua fe lua se furu mare fa o le tau o le nei asiata le fo o se mai lungo pe au mangarunga lu le ya se ilongo puia li me faisi tantu tala tatu fa le me fa so tala no atu ya tau sangi fa marua mai ilunga fo yo le nei o nanga male ala ata fa sala lau ya wala wiloa o tau muri ta ina foi ona e oto wai ya the latest news ya matulanga foi me o lo tutupu o mea sa tutupu o koe kavange mai ilunga o mariu sa mari di mo le vanga kakangu o koe mai ilunga le anga te tawana ye mariu foi ngai lai o le fia e foi nei nisi o mata upu lo wanga loma kua mari le fia ya ai fa tai langa le o le tua o le nei foi tau tua male unanga mafai ia ona toe longo puia li ile pa ia o tato waturu ile rei fo ifiafi ia tu mati e ala le lo fo le tua nona fo ifio ile tala le lei o la tu le fatu ai nga tausi ia o sa fo mafai nga Samoa no watu fatini o tau sala ia ele nga fatau li mai na le ia se vave na te asa ina le filifili o le va sa wa o Samoa le tu tofi tala tau tonga ia o tato fai nga fai tala o awa ia tupuanga ia tau tupu tau wee ia o tupuanga fo yo Samoa mai ona tamali i ona lava yona fa falu pulunga ia nga ta fo ilia ia o so tanga va lata o tato tangata ai mai se fo yo tato mesina ata lo falea mo fo lo fatu ile leivanga o le fiavi ia fusi le fa o malo awai lau au le fiso e lau o le tolo e ala i tasi le maunga iolo tatou fo yo Samoa le ainga ia e fia le loto e toi wha awawina le tautua ma le unanga mo e Samoa le tunu pele le loto ma le nganga au te langona o lo e nofo ma e tali mai po le ase updated tu inantu e tu sa yo le case po o le bail hearing ia sa a mata mai le afor se fulu ma le lua i le awa uli na le na le lava wo o mai le nei taimi o lo o tali pea Samoa po le hase tala mai ioi e au te langona foi o se mata upu la walunga mua lava lea o le ama fai no tatou kolosi e tuai Samoa le sui fasara la o le tatou alanta o le Blue TV ia le tofa ia aloi na forasa ia mai foi se o tonga po se tūlanga lata mai o le whaanga solonga i foi o le nei ilo ino le tatala ina i tua mana tua ere i ole maka upule ilonga o onga na o se tūlanga fo ile tau tari ei pe mawhai onga kakala i kua le susunga ia Samuelu ia e pita ila o le a maua le o tonga i se taimi ele toe mau le tau tira whata alofa ile nei lava vaenga o le a fiafi ia ai ready mai lo tatou Samoa ko losi lo ma tatou fisota inga ia male tofa va aina fo sa ia po le tofa fo ya aloi ko sira fia fo ya umre fai proclame enga onga sau ar ka ko issue lunga po e vai ruo ioi e tauro ilunga ka ko po e vai ruo ka ko i yaro ia ile ia si tami fo i shuta ka ko maton ni mai ia nganga ka mai ki so e shuta ponat a tatou ile fa polunga fo mai so i tonu wa maton ni o mele fa talo fa mo fo lo fa tuai ia te o to Samoa le tonu e pele le loto ma le nganga na ona o fia fa mapu e a o la o fa vitai au fainga ruenga te tofia le tua fa vitai tatalo fa vitai ana pongi
ia whaaftai le tau fatu ai ngatausi. Ia, me se o tau faltua, iei whamunianga le tua. Awhea e lau whaatalofa, ia te outou uma ua se sau. I lungo le nei porokalame, po o lunga fo i o peau manganualo le ea, tu sa lava po o lungo le YouTube channel, po o lungo le tātou Facebook live, whaafitai atu, o folo whātu asiata i le nei vanga o le afiafi. Ma le vaenga o te fia awhea fo i a tātou tere atu, pe ia leo ready mai e le to whawai. O te whaafitai a tātou company langolango sua. Major sponsors, le Tasi Market, le ngata fo i leo le SMI, le ngata o Samoa, nei au kilani, whaafitai atu, ia awa fo i le langolango suaino tātou proklame. Pacific Family Health Group, le ngata fo i lea, o le Pacific 40 ma le tālofa voucher, PacificEzy Money Transfer, ia, meisi fo o le Digicel Pacifica, whaafitai atu i le langolango suaino tātou proklame. Ai, o le whiawhile nei, o teiloa, o le a tātou kolosi Samoa, se isi aki, po le hase update mai, o le keisele nei ua levana tali ai foi, ia, po le payroll hearing, o levana tali ele mamaru lau tiro si o tātou o tiro, o te fia whailo atu, o lea ua maua le mawhisa o ta inga, ma le sui whaasalalau o le tātou Blue TV, mai lau whanua o Samoa, le tō wha aloi wa aina forasa, i lunga o proklame o tautai A'E nevanga le fiafi. Whaitalofa, maofolo whantu i lau tō wha aloi le nevanga le fiafi. O te whatalofa atu, lau tō whaasiata, ia, mo lau talenga fō le vai mai tima le vai malai, ma lole soifua mau ma lo fo le soifua muluia o te loa langa o te tasini o polokala me tuli loa i le to tele mele o ia e o ai mātou Samoa li i asiata ia ua makua konge ki le ia le telefoni i le TV la po ala tu ia e mai moa ia lau whasoa e maiso tātou polokala me le tautai ia e whatalo whātu nei vai ngō le fiafi. Pia lenga le leo le tua, o leva vai atu suru le tino i oe ua o lo o ta oto, e ta oto ngai a salo so i fua lau le lei. Ia, awa fo ele tau mawhainga, ia, o le tau tuai no le tātou o tino, mai lau whanua o Samoa. E le nei fo i vanga o le fiafi, o le fo uto o tele i la tau mo le tui fo i mwhaamanuianga, me si fo o lo whaanga, si o tātou o tino. Ai, mana tu aloi, o le a tau tonu e su ina mātou le niu, awa o le whaafonga maua si o tātou o tino. O le asa kala mai, ma se, o wheo pata oto i ai le payroll hearing, o le nei aso i le tauawa mei no le tūla i erusunga e Samuelu, i lumo le whamasinonga i nei mawhaiona te tala i tua mo le whaatape nanga o le keisa atua. Tai asianta, ia, o le whaisi na umi te le o le taimi le asa sa iloi na ile mata upu. O le mata upu le nei a mo le silifia le tātou tenu. O le mata upu nei tu sa o le payroll application le sa ave ia le sa tausanga ina e lo ia lo tūlai. Mo le uso fo i po le sunga ia Sam. O le sunga le lilo ia o le sunga le ia fetulanga aia. O ia na le olo o tūlai nei mo le sunga ia Sam sua. Ia na mata la alfa msinonga le afola sifurulua. Ai umane whaamsinonga na nei, ia ua lata le tūlai wha, ua te isi lava le afa le tūlai tolu. Ia mai tau mai la, ia ua lata lava le wha i tūla, ia le asa wha ngā solo ai le ilo ilonga wana alua. Whai le whina ngā lo ia ma na ile taimina malolo ai, whai le malolonga. Ai e ui ala i le umi, ia ai o sin au te lenga a toa o le whaamsinonga lau tau whaasiata. O le ua au mai nei ia ua tolopo atu ia le toi walawina o le mta upu nei. I le asolua o le vasa fau. O le tolopo la le i le asolua. Tu sa wha mautinoa i loa, wai e o mai le taimina nei. E le i mautinoa ia se, wai te tauana mautinoa se wha masino na te whaia le unga. E lawina le unga o le wha masinonga. O na manatua fo ia o mai mo mai le tātu tunu. Na mata mai le wha masinonga le nei. Tu sa o le talusanga, o le ilo ino le talusanga. Ia sa whapena o na whaatautai ai le whionga le whamasino, ia Leota Raymond Schuster. O le waason te neilan te tolopo mai ai i lafo i le launga mua. Ia le na sui mai ai le whamasino. Ia ma na whaatautai ai le tamtai whamasino ia talasa. Sa anga. Ia e o mai lande, ia le fo isa te saufa ia ma to e tango fia le whamasinonga nei, e tamtai whamasino lava lea. Ia o le whaamsinonga whai tū malo. O le solua la, tu so le solua leo le ato e whai ai le toi walau i nai mata upu le nei.
ia ma whaamautu ai ia le tele o isi vaenga lena i le whinaunga. Ia a o le aso lulu loa, lau lo le iunga, o le whaamsinonga le nei. Ia o le tuso le whaamsinonga nei mo le silifia o le talo sanga Sam, o le payroll application. E te tala mai e tua ma le potu tau fia. Pu tau fia le uta i tanu malala o no le ono tau fia. Ai o le vaenga lau to fasia ta le sa i le whinaunga le nei. Ia, e whai fo isina umi o le pepa. O lau pepa ia na whaitau ma au mai fo i al forsanga le tua leo po le prosecutor. Ia o le pepa la nei, ia na tele ina toe tala noa ma toe au tele mai au mai ai ia le tūlanga o le history o le sunga ia Sam. Ia po le vaenga fo i le sa mana to fo ia i le taimi la wala tanga le ta upule nei. Ia le fo isa manua nei lunga ni pepa fo le fa pe o Sam sa ia ni ona so nga tu la fo no mua ia ma mo li ai ma loka ai ma o vaenga umala nei. Ia le sa anga i mai ai ia le tu leo. Masa umi o se taimi umi ona ili mai ia le tu nei leo. Ia le ala ia ma nei tele le pe fo o lena u le fo ina ye le e tal malolonga ia u sa fafo ia o lo ye lava finaunga na ina la o to fo ia tu tawalunga ma nei tele ia le finaunga le na to finau mai ele sunga ia fetulang aia o le ma nei al bainga le sa fina we fetu na nga isa o mai lava le finau fetu i le tu la fono ia ma le tulanga o lo ia mo lianga o le bainga na ta u fetu o le whaamasinonga nei, o le whaamasinonga o le defamation. E leo se whaamasinonga awa o le fōringa mai le au te lenga les, au i le wholasanga le tua leo. Ia pei o lena na la tuta ua whaapea. E leo iaini whaamauninga po evidence. Ia e whaamauni aini whaamatalanga le sunga ia Sam. Lea na whaia i lunga o upenga o whaamatalanga. Ia o lela sa wale forsanga na te lea ia vaenga sa folasia ele loia lea le tanga ruenga por official leo. Ia ina ua tali la le sunga foi leo ia fetu. Ia malenta ua emento e whamanino. Mo le silofia, o le mta upu nei e ese, e leo sa mta upu o le hit and run. O le mta upu nei, o le mta upu lava le defamation o na o le defamation. Leo lo ua mo lia ia le sunga ia Sam tusala e leo lo te ale mta upu le hit and run le taimina nei ua maea o na maio i o le aso e te tauna wala awina i le mta upu le hit and run ia leo ua pe ona ia i laso luas furu lava ia o le aso na o le hearing ia ma i fo iniso mta upu ai o le mta upu lava ia leo mo lia ia le sunga ia Sam ia le mta upu le defamation ia pe fo ona ta ua le sunga ia fetu ia e leo iaise sa tau i le tua leo ona sa ili mania la tau mau po evidence e wha mau ni ai ia o se defamation le sa le na mafu ai ona molia le sunga ia Sam tusala o le wa nga ile sunga fetu le vaenga le ona esel vaenga le nanga mai ai pau ale vaenga o le sa yel famsinonga ona talo sanga mo le tala ina tua tu sa le ia ma taina le famsinonga ia pe folinga o le wa ma tau nei loilo ai esel me o le sanga ia i le famsinonga pa wa mele na o le famsinonga ia talo sanga mo le tala ina tua ona e whapea ia ina i vaenga fo ia o lo tupu le sunga ia Sam i le ngata o le tau whamata ua nisi o pangota a o le isi vaenga o le tuolona soifua malolo ina ia leo lo ia lana scam ia leo lo talia pe le taimile nei ia o le tulanga foi lana e tauna o antu le vai ese fo le toi valawina no tau pola solua ia ua tauna mautu mai le tulanga o se tulanga o ia ile lana whaata whapitoa ai o le sina o te lenga pupule na lau tau whasiata o leo toi tolo atu la solua le isi valaunga te no fol valaunga muli na ia a solulu noa ia o la sona la mai ile le whai unga le whamasino pe talia le talo sanga le sunga ia samle e pe o lai pele ai Malo whaftai lau tō whawa ai, po lau tō wha aloi tu sai foi o le update.
O le tele i ofisili ua tutupu wa e whaamatangi li ua waa i le teimire nei ame se fo i o le au lango o i lātou o lo o lātou wa lango sua ina le saolotonga mo le tama leo Samuelu. O le whaafisili mua lau to whawa ai o iai tono le potu whaamsino i tolo ulunga. O iai se whaamaonianga sa mo lia mua Sam is a defamations. O iei se wha maunga wha pēnā i taratara noanga, sa mo lia mua le tama lea tulo is a defamation, so le winga o le whamatalanga. O lepi e kau whinga o mai leo ma le prosecutor leo wha pēr mai. E kelengi mea sa ki ai, kama lea mua matulanga e tau mumusu, e makua mumusu ai kakala i kua. A le fisili lo mafau. Ngai ai se defamation mua Samuelu na whai e te tau wa iona tilo le whamasino i le history o kama lea. O la ngā lea māsangi o kau whaaleanga. Na i se vaenga whaapea tau lo tea maanginga i tono le whale whamasino. Le aia se ata, ele i se vaenga whaapea sa ta ua i tono le whamasinonga. Ele i whaapea na mōlia mua fo i pena whaamaunia ni mōlia ngā le sunga ia Sam i se defamation. So lona taimi mua lea, le ua mōlia i le defamation. Ai pe o le vaenga le fōringa sa toi fofola mai ai ele tua leo ia le te leo mea sa le na Afi ai le sunga ia Sam. Ona fo le lato le te i le tatanga i tua ona ia fo i le lato ia ma fo i le tūlanga o le toe i ai o se tari tonunga. Pe o se upa whaingo whiere na ona o le ua tele nisi o vaenga sa ia whaatino ina ia i le telo tausanga mamoli ia ma tau whia i fo i le tātou whale pui. Pero vaenga nana mafua i ona toe o ia le sana latu tāua na mafua i ona latu toe highlightinga i le history. O le sunga ia Sam au le tūlanga lava ia le ue fisiling ia ele i le whapea na ia se whaamauninga. Ia na molia mo sunga ia Sam ini soni ngā tūla whono whapea o se defamation. Malo whaavitai, o le winga lana leu te tau turi tuai. A walanga o loo manino lava fo i lau fo le sanga o le sa e au wai atu i ai tai mulinu. Ma ele iai fo i o le ngā koulo o maa pe o lulu i taimi le nei. Tātia ia vaenga fo i le inisi o tūlanga wa o le talitonunga ele te tau ona lo tea fua. Whakaika inga. A whai wa avaku o le defamation. Ai sa iai si ngā au mōrianga tau ta avale mua. Ele ai ma se mea ea a whai nai fua le bail hearing. Ma nono ti ai o i tūlanga o le te tala i tua ona o le tau whaaleanga. E sa ki ai o ngā whapea mai o laianga iai ka avalenga leanga momo ia oe. Tūlanga whapena. Ai, ele i tau whawhea i se saunoanga le sunga i le leo. Sorry lo ia sunga ia Sam. Whaftai o lewa toi whaamapu e mai ma whaamausali mai. O le sunga ia whetūlanga aia. Ele i tau whawhea la e peo na tau mawhai leo e tā ofisa muelu i tono le whalepui ona o tūlanga i nei ana mea sa whai mua. Ai mana tua i eile vaenga o le mori maua Samuelu na ia tā uai. Sa wha o ngā ina o ia e leo. E whai ma informant. Tangata fo ile le alu e va ai o mata ma fonga o maro na malo ile au whai ia ila tau wolo o whaia mea se kua. Ona saule to e tau mai tonu o malo na malo. Wha makaile o le ala lea ngā fua inga kau parapala. Ile la tau lava record. Kuso o le lau ke malama. Ele i tau hanginga mea lea e de fina unga sunga le liro ia. Ia, ele i au tele ia le fo i le fina unga le sunga le lilo ia. Pau le vaenga o le na matua atu i fasiri fo i le sunga le lo ia. Ia le vaenga nei o le alava se mafuanga fo i le te tau o le ua tamwhai ai na ia tau fiofi pea ia le sunga ia Sam. Ia i te tonu o le potu tau fia. Ia o le tele ala vaenga o le na fea e le sunga ia le fiong fo ia le sunga le lilo ia fitulanga ia o le tulanga lava le mata upu ai pe falling o le anga mai le official leo ma le lato fo i tu le prosecutor e pe o le ua ia o le uta no fia le mata upu ia ai ese lava le fa mo ia o le mele nei asiata ia o te loa ia wa fo ia o pe fo le fo le ia o tu se pa wal me ia po se talo sanga se application tu se le fa pe wo le loto mta upu ia ai o fina ngalen fenne ia o fina ngo fo lan fenne ia ono le te o le tu leo i le talo sanga ia asamalan lo ia e te tala i tua ia pe o le ala le ma fo ia nga pe wo akwa i le isi va nga pe o fo linga mai o le wa matal hearing ia ai
Ele foi sama fo pe ai longa o se tolu le fai tula ia wa o tau pa pene tau pa pene ama se la bona i tarsang engole wa ko kongu ia fola ia le belinga mai lo tala fa masino uma ka ape ko sai le tango fia fua ia le mata upu e ia la vale asola o set e tau on tango fia ia por hearing ia ese le tulanga sai le so ia ona tele lavo ona isi fo I ba ngole na fe le tu le mala te prosecutor Va ai mai tau atua matua to a dele o le pui ngā leo. Pe ato si sila tu le video le ale na to au mai ai nai te tonu. Ele ngā tau le pui ngā leo sunga ya Samuel. Ha ole foi aloka mai lima. Se pe ia le fa pe le treating o tama le o se tu lo lava o se fasi o tangata fa mo ina. O le ase va inga ia me se fo o le defamations. O le ale sila mai le malu le tunu. Ile a mainga o le tama le me se pui ko ki li a forma kanga ngā leo le sa vali mai I te mile. Ja, sa o le mai te o atu. Ia, faisina to tele nai malu le malo, aina iei fo ia nai si vaenga sinia, lau si pretended, ia maniso ila tau o lo whaurunu iai, ia niso department. Ia, o nisi fo ila whate tainga, ila I tua fo ia leo. Ia, o ila tau ia sai o, te pei whate tainga o nai whaurunga o department le traffic, ma niso superintendent. O ila tau ia sa ta ua le fola sanga le sunga I le tamaita ile alo ia lo tula I mo le vanga le prosecution. Ia o le sa ta ua pe o le uta ua ia le tulanga fo ile le wa nga I le mata upu le I le hit and run. Ba o le tulanga le na mafuena va tu fa ulunga department le traffic o no mata upu ia lo ta ua nei le pe o le vaenga lena I le finau lena toi finau ai ma le sunga fitulanga ai o lele ia mata se tatou mata upu le hit and run ia pe o le vaenga le sa mafua I ona to tele ni so I la tou maulunga tanga luenga leo ia o I la tou ia o lo au mai la tou vaenga fo ia I la tou sao o affected I le tatou il famsinonga nei te peila al fate tainga o stasio superintendent le lo fa ulu le vanga le traffic man to foi hit and run ia lo ta uai ia no ta vale afi ta vale ia na tu puele me ia o le la ma fu ia na umai ia ila tau nei ia o le pe folinga o le tulanga na ai il vanga le we ta ua sia ta le to tele o la tau malu sa o le ia to tele nei ia malu sa nei ia na ia si vaenga fo ia le au petrol le vanga ia o pekolo le te wila ia na ia fo ia le mai ute tanu malala ia mana le official la vai tai nei ia o te le o mai lo e pola se mafuanga ata ia o le fisili fo la sa fisili ia po pe pauale le vaenga tate vai ta ia te lo famsino ke alwai ia la yona to te le ia la to fo le sa me ka le murder ia to foi ata o moli fasio tangata me fa pena ia ai tailo ia I pola se si vaenga ua fuai ona tupule finga I le so Malo faafetai o leu faafoga maua Samoa o le matuan to atele lava o I lantou le fo'u I lunga o lenei porokalame e lantou te tulituli matagauina ia update matulaga o le talaʻotoʻoto e faisi makaukia o le gei hearing o leo te fai atu lautala le lautou favaai o lea e a foʻi ua silafia uma le atunuu le case o le suga iā malele paulo po aka king faipopo a foi le ia ni va inga fa penei ai mana tua foi a ole I toi molia le morianga lona lua le u fa pui nai le sunga ia king fai pop ole olona morianga mua la vale sa ia ina u tu vai atu I Samoa ole defamations ole tau fa leanga ina u molia le sunga ile sa ave ampale mia ai le ia lava ngi me fa penge nga nga u ma sa u fa fo male le paulo tu lo wa fo to ta pare so fo si ta ma si fo use ia si mai lima fo lele ia ma sa vari sa o ma si nga fu si wa ma si nga of king o pa e ke nga fa nga kai mi ia ma o I ta vale leo pe fa pe o la ta o fia lava ai pe ia ka ngia mai e na ona fa upu mai this is my own personal ele a fia fo so fina ngalo metulang e pe vavala mai le atu nu ese le molianga le au mai luma ese le treatment sa o le molianga le ka uma fai ale o le fai o le si au fa fisili o te me fa na e fa manino ina mai
O ai la lenga kangi. Walanga lena whailo mai ele whiunga ko masina ila na whaatalitara noanga fo ile leo lena le sa whailo ia ile whiunga lero mai ava maina. Sa ia ta uai. O le ua kangi aku ngisi e awhi ele whai pule mangisi o kangaka ia ngaka ua se mo la tu suafa. Ngai ai ngisi o ngaka ile hearing lea e la tu te e ina le hearing lea. E te e ina le palolo kamale kua, le peio le tamale tua. Pe nga o leo a le feto ai longo winga tangia mai o leo ai unga morianga. E mawhaiona e sau noel vanga le. Ia, ole tūlanga lea siata. Iai se isi sa iai o fuile whapea o ila tauia sa tangi e whaasanga. Ole lisi lava i ole mata upule nei ia olo whamawina i pepa fuile whamsino. Ia olo whamawina whapea o Police versus Sam. Ele o iai se la se isi fuile le whapea po ai lena tang. Versus Sam, ia pa wana ole vaenga olo yo lo ia nei lunga o tatu pepa yo whamsinonga le lisi o tatu mtau. Le la ua mangingo. Le la ua matua manino ala. Lono winga la tangia mai SMI a mai luma whaangofu maari e whaangai e whaalongo le tunu. E se sa oala lono winga la i ore keisa lea ile vao leo masa mweru. Ia ile tūlanga wata oto mai ai. Ole a se whaatata o ani nai saunoanga le whiunga le whaamsino na tau. Awa a fua la whaan mawhau lau sunga po lau tō whawa ai. Ole a la ua ku usa oa ile aso se furu leanga kaulangi mai le ulua i taimi. Nam tau fia ai sunga ya Samuel. Masiona to olua. Leanga ka ua e ale so se furu. Ia lea la ua kapisa. Ala lea ua koe koropoha ile aso se furu le aso lua o le vai aso fo. Ala so whiringalo. Ia, ole so. Ia, sa le itele ani ni whamtalanga foile ale tamaitai whamasino. Ia, pauala le tūlanga sa iai, ana ole whamau lava o whinaunga nei, ma whola sanga, ia, ma le sa submit le so, ia, submissions fo ia, le tū nei alo ia, le tūnga ia sama, ma le tū lea leo. Ia, ia ni vaenga tele sa pesilingi ia ele whiunga le tamaitai whamasino. Ia, pauale vaenga ia na tu pesili foilea i mafuanga o mau, ma tūlanga o leo mai e le tū o leo. Ia whapena fo ia le sunga i le lilo ia lo tūlai. Ia mo le sunga ia Sam. Ia o le pauleo na o le vaenga, ia, i lo ui an nei le so i tono le tātupu whamasino. Ele te lea taimi sa uno iai le whiunga tamaitai whamasino. Pei sa te lea o le taimi a sa whesilia fo le base di lunga o wholasanga le li ilo. Ia mara tamaitai ilo i ono tūlai mai ma le mo le vaenga lea leo. Malo whawtai le sunga wha ai. O le a sau kau sila ma sau tau whaafonga dula. O le mea nei le ua tu whesili tangata ma o le a lo fia ai lo to le fia ma lo to sa i o le akungu. O le whainga le ua whai ei tangata e mō lia le tau whaaleanga e ka loka mai li mai handcuff mai. Ai mai sau mai tau inisi o defamations wailanga i le fau mata upuia i oto ngā lau tō whaaloi. Sa i fo inisi o defamations i le tamaita ile na sau mai Amerika. Sa i fo le defamations i le sito e ina whaasala launenga sau mai Australia. Manisi a mau defamations o naua e sila ai to ali tato tunu. E ka loka li mai handcuff i defamations ia. Ai, if not, ai se wa handcuff na tau maua sina mafuanga o le ale me wa handcuff ai fua Samuel out le defamations. Ai, o le tangata e whape tulo e ngase e la lau e isi fo mai ele ako kol maro sios kam. Ai koi kiki fase furu leo i au le ala handcuff. Is this a policy? Ia, ole tūlanga ia i lau mai tau ia i le telefo i o taimi sa u mol mawina i fo imta whape nei defamations. Ia, e sa ele i teliva ia uia i se tūlanga whapea. Ia, o defamation la tamai ia o le sunga ia kin whai popo. Ia, o mta upula tamai na ia i paule taimi sa tu atu ia filifili nei o limo kin whai popo ma le sunga whai ale maisione o toi ta ua posua whao na iusio nei. O taimi ina ua umai whai ngol whaamasinonga o whaamaunia. O whaamaunia, o convicted. O whaamaunia. Ua te taulona ave e tuli o la whasalanga. Taimi la na lena tu atu ilo. Al taimi la vai o le proceedings. O le taimi na wha ngā solo ai ia wala aunga ma hearings. Ia ele ia se vai ngā whapena sa ai e.
But ole mata upole ne sunga sam una lo te mana tua. Ina ua fisilingia fo ile le fionga komisino leo ina vasta luai le fisa ile le felo inga matoma mamale. Ia na fisilingia ai ile tulanga pe ia se tulanga fo le ono te tala i tua le sunga sam ia le ne tau. Le ai ole lo tau fia pe sam. Ona iai ni isi o molianga ono fa popo. Ole melana le lo mautino po ole mea. Ia ona isi na molianga umafua ona totele atu leo. Ai leo fa pe fola o manino mai wa le failo fo famsino. Po anisi molianga ia sa ta ua ile fio fo le komisina. Ai ole pawale mata upu le te lo ya ia le fo isa tala no ina le lo iluma famsino ngal terminate. Ole defamation ia male tulanga olanga application le pay application. Ai o isi la molianga le sata u na vastal wa le fio le komisina. Ia te lo lola ia ole anisi molianga a fai ola we nisi molianga ia we taula ona ilona nei taimi po anisi molianga fa popo le sunga ya sa. Fa taiva ai o le ana to tolo po mai fa pa fala mai ile aso ngafua aso lua I think le mata upulea ona o le itape na antu o se result the CT scan a wai pe yo le aunga leo au te le na tolo po mai ai le hearing le nei se ia mai se reporti mai le official so ifua maloloina e le CT scan o le tulo o le talinga o le sunga Samuelu o le tau fuafua le ngā whea ngā vaenga mara ngā maka upu ringa iaso ai o le hafo ila se tali mai le winga le nā mata upu nā fua i onga koe koropa mai le vai aso o i le iaso e luana te nei. Ia saule o na whea le mata upu le o na CT scan ia o le mata upu foila na le CT scan tu so le fato a iloa nei le aso lua va so fou ia le tulanga lo ia ila na fa pitoa ia o le sa fisili ia fo ia le tamatai fa masino ia po le ase tulanga mai le vaenga le ola na fa le sa fa tunuina po le ase va ve tau ona fa tunuina ai wa ole vaenga tonu lava le o page ia ile la to applications ia o le CT scan le ia le la na tau ia o le ua ta pena masauni le scan le sunga ia sam ma o le toloponga la le na sulu tau no atu ia ua sila le famsino o le famsino nga fai tu malo ia ile tulanga tonu la valo ia ile le taatia mai ia ile le scan le ia o le ala fola na le ua le ile vala nga la sulu a sulu ai loa to pa wala me le fatat to scan ia sulu ai loa la lo le inga o le ase tulanga le fai unga le famsino ia ole tulanga lana ile mata upu le tatu scan le sunga fo ia sa me pe ona ia ile so asiata taiva ai e mai tau atu e peisia ka ko wa mio pe o se faalinga sekas fo ile le pe o to vai tu lo lava fo ile ta o pe o to vai faalinga fo ia tu pa i pruno fo ia fa ingor sekas le tau vai tu ia le anga a tuli mata ngau i o fa matalanga o le mafu angalenga koe koropo mai eise ia ami le CT scan si la fia le leia e whaamasingo ma le matanga ruenga o whaamasinonga o le umi lea e kakaunga whai ai loa maua ai loa le result o CT scan whatoa uma maitua te a maitua si utama le whaitula utala lea e luanga CT scan nga whai i miro moa na toso le se furu ma le tasi le tae au whai le CT scan ai maua ai le pose mea o le lua i le uli maua pose lata le tolu le fa le result leanga o la ua fai Samoa ele o koe pe o kako kulo war fa fonga maua Samoa pe o kako puisu fo ia ka kuia e mai ka su e ku ngai usila le va ku positive le si ai negative le puisu o la ua maua Samoa le winga la fa matalang a le la ua uma ona ora de fa masino le fionga le fa masino ia aso ngai e lua e va sa ai to tu la nei na sila fia lava e ka kaua i onga maua a o lea e fōringa mai e lea ia li o le fu e to be continue lo no winga ia te au lava ia ma le whaafonga maua le dunu sa sili ia o nga whaakea le mea le nga kupuanga ngei sa sili ia o nga whaakea lua aso karuai whetu ai fo i lau whaafonga maua le dunu o so fina ngalo va aiwa o lea la ua makua le lo kea le CT scan
A le pe ya nga ongi kai mi o pe o le play e fori nga mai pe o le ka alo mai ya ma pe tali ro fu po le fa pongo le to nga la so mai tau to tono le potu fa msino le ni ya so ma tau ruma. Ata isiata. Ya e moni lava. Awa ole pesa ole baenga le sa to po mai ai le afo il fam sinonga mai lava ya so ina wa tunil tala le fa ya scan ya ma ole ni to po mai ai le so ya ma o mai le so ya wa fo ila ni si o mata upu le sa to tala no pe ole lava ole to po lava ya mai lava nei mata upu fo io pe fo ila ole na yele fo sanga ya ale tule ale prosecution ole tu ole leo ia ai tailo ia ipo le ale le tulanga ia le fanga solonga ole afo le process sama sanila to ia le sa oi le tulanga ole scan ia ole tulanga foi le sa mo le fa fatala ia pe ole sa ia sa avatu ia le na nga ia tu ia si vaenga si fa le scan ia ole fa pe le fa ia se appointment ia pe ole la sa tam fa la vaina ia fa tau nu ia le ona ole fa msinonga i tau ona mo mia la vai ia vaenga le fa msinonga ai ole e pe la foi ona u tal no atu lam tanga sia ta ia ole mta upu e pe o falling ole wa mata fa msinonga ia pe la foi o le wa o mai tau mai foi le tantu tinu i le tulanga i le umi le na fa ile fin la ia wa o lu te mana tu ai le proceedings ma sania i tailu ia ina i se foi ia ia atu no i se si vaenga e po singa ma sani lava ia pe ole fatu a fai a mamalo te fai fi na ngane i se taimi ole hearing ia ai ole taimi le wel taimi ne tu sa pina stalo sanga fuilele ia ona ilo ale tono fa amsinonga le talo sanga pe talia pele ai ia pe ole usa mali wa fa ni to longa ia la fa to longa pe to ia lama ia so ia matali lola le unga ia wa ole amanu to mai sia ole talo sanga ne na talo sa ina e tawon te tala i tua ole yo ila so se fulu ole hearing ia iPhone mai la ia ole wala te tala yo la se winga tawona mai fa unga ia ole wa wo la fa ile hearing ia wa ile mai lo ia ile hearing ia pe hearing pe ye se isi fa unga fa msino nga tau lona tala i tua pe o te me fanga so ile hearing ia ai ole la mai le fa unga ia male talo sanga le sunga ia sam ia wo ofo le taimi e fa ile hearing le e tula i luma fa msino ngal vasofo malo fa tai vai ole fesili muli le nei vanga ole afia ile ta reporti fo itu ina sa mai so tanto atunu ole ala se kala mai le to luo Samuel olo ke a era maka upu winga ia si vai ai ole ale me umi fo inga ngaku uma si vai tu lo wa o peia o sa ai ma se live le ma se tala si vai lava tau defamations o le fo wata tala i tua le to fine ia lise pe a fa pea o molianga fai fa tasia sa ia yo le tau mo fai e puni pe u fiu se tangata o lo tau sa ilia o le ala o palola i tua le tasi o ma fine sa to wai la to a o le ase kala mai o le ale me wasanga lo kaya mar to lo Samuel la to ia ia ole case le si vai ia ole tele o pe ole mta pu le lo nga i nei ole sunga ya sam ai ole tau fia pe ole fali tu o si vai ia ole fa pe e ise la fiso ta inga i le mta pu le e a foi e moli ai le sunga ya sam ia ona nei la ia i lo tele mta te ilo ia po le atonu le mafuanga wa ole pe ole tele ole mta pu le ia ole application fo ole pe ia e na o sam tu so le application ia e na o sam e tala ina i tua ia ai ile famsinonga nei ia ole sa tu mama siona fale tua ia ona o le fai mai ia ile le so ta inga voila le sunga ia sivai ia masam ia pe o vanga fuila ia pe o le fai mai o le pui matau fi ia moli mau tu sa pe o sivai o se moli mau fuila ile stasio moli mau ia ile siona foi ia siona le sunga ia sam ai ele o ese alma tau tu sanga o sa mal tau pu le lo fa tala no ma fa time nei ele o ta u fua ia le sunga ia ai le tamai tai pole tina fo ia si vai
ia ile mta upu le lo fa nga solo ile taimile na ile fa msino nga fa tu malo le tatu tinu ai ole tulanga na ia o te leo mai lo ia po le tonu ale mafu anga ua tau fi umi fo ia si tina fu po si mapine fo ia si vai ia ai ele ole key person le ole mta upu tu so le key person ai mta upu ole sunga ya sam ia ole pe ole tau fi ona fa pe mai i o sona so ta inga va la lata ia ile sunga ya sam Lono wingala e antangia mai ana whape vo ila e mawatu ai marifana ua Samuelu masivai. Lono winga wakaroka umama kaufia umaya ona olunga o le lanto umaulea ma se masaro salonga ma sola tau fina ngalo whapea ona o se so tanga vāvala lata. Longo winga nga mawai ngai marifanga ua Samuelu. E karoka umakua i whaatasi ma tau fia ilafa. O le fesili le mawhauwhau. Pe whaamata o ala o le tūla fono nei mea uma. Walanga ese a le whaatautainga e whaia e leo ia whaapea o le tūla fono la tau te whaamalosia. Ai whaamata o le fesili numero tasi o alu nei mea uma e tusa o ala o le tūla fono. O le fesili ngumera kasi ava aia ta te le itua ma vai tawarunga mai e fo ise le tato reporti mai Samoa. O se peiol maka ukia le ngei, ke la longa le la wha mawina le tala wha asaropito le atunu. E pei o le fi ngaungor kangaka e ko as lua se lau maunga kupu kuloua le mamalu o le atunu una malili wai. Kusa or ku ainga wha akaua ngaunga ka le o le tala ina i tuor tangata. Peia or palangi le ngā alu tangata valeina ia kuloua le ngaru kangaka valeinga ka Musalemi ngai kangaka fo ie le ilalo le mosque le ngai ilalo i Christchurch. Kai whape ngā ma le treating hai Samoa, le ua treatai. Tuloua e malu le malo. Le ua treatai, le tangata e mōlia i lalo le defamations. E ala whatu e tawarunga mai se vaenga e te tawarunga le ta whasoa le nei a mesa fo report. E asio tātua tino. Awa maka kuala, o le ala ua whai mai ngai, o le ua tōra pō atu le aso lua se furu. A o le aso lua se furu ko ngua ngā le ko lau lau ilo no winga. Mo le whaafonga maua ia le atunu. E le parola, e le peo li tua Samuel. O le uputu sa o ale nama le uputu tino le whaafonga maua le atunu. Ua le wasilinga fo itau mawhai ngā le lo ia Samuel. Ua le alua i kua Samuel. O le ala ua taatia tua i le aso lua se furu o le vaso furu. A o le aso ko ngua ngā le akofa. E ilo ai le mata upure nei. E ala foatu i lau tō whawa ai se vaenga i taurunga mai. Ya, taru nei, māloha aftai lau tō whawa ai au se vaenga whapena he ono o iai, ia oai, ia utele lo, ia ele isitala se holo se vaenga whapena, ia o lea lava ua tātou titilo iai. Ia pe o le aso tonu ale, o lea ia e whai el whaamisinonga. Nia e tau ona tula el whaamisinonga pe ona el whaamisinonga au tūlea. Ia o le aso le utol po e tau ona toe, tanga fiel mtau ia malau ile yunga ilva se fo lona winga ia mo tino ala ia o le yala se tulang fo le tu sole unga le uta tu titilo ia ilanga o le peyo le sabatu ia le tala ina tua o le yo o ile aso le lona fam silonga le tauna tula ila so lo se fulu ia sa si leilana ila uia puila fape nga si leila ia ona apea ya faleo nga ina ia le peo ia ai tatu sauni ia mata pena la sulu se ia wa le winga fam talanga ia wala ase se winga wa ia ele tio fo se si ia ele fa pe fo fa tu ia ua el tu langa nga wenga fam sinonga ia autelo ole umile ma fu ai ia ona ole o tu langa fu ia talia inisi va nga mai le tu leo ma ai tu ia io va nga na ma fu ia na umile le fam le la fu le talo sanga le sunga ia sam ia ai tatu talia ia ile vai se fo ia tulanga ole mata upu nei ia mase i talia foi po ala ni simolianga fa popolea lo laumunu ia nei ia ile sunga ia sam ia ile vai se fo te ua ia se isi swinga ia tu vai se fo ile hearing la sulu se fulu le tau le mai ona set ia te ufa pea ia la tolo pola le hearing se isi aso ilumatu ia se i fai mo mole mta upu lea wa o le pe e ta utolua lava mta upu nei ia ila solua lea la solua sfu len fa tulanga ia ile tatu fa msilonga ia pe pauna sina baeng mo le silfertatu la solua sfu foi la le mo fa tatu tenu
ia pe tolu mtaupu ia lua mtaupu na o mtaupu o sunga ia Sam ia mtaupu e tula ia lise man tula e mtaupu Sam lise ia o lise o mtaupu le lise o lona tau mafai fa lafi se mo mau se tangata ia o laso lua sepulu vola na lawa mo lia tu sala mo lia ile mo lianga na ia o sunga ia Sam ia o mo lianga o defamation ia o mtaupu tonu lana lea o le afa pena ona no tela so lua sepulu ia la solua sepulu hona e fula le defamation la solua sepulu lavana o le civil defamation o silunga li foi le o va brown ia ma mailin tu sala lua ia mta upu defamation ile aso ile so lua ia ma mta upu le tamaita ia Lisa Marie ia pio nei vaenga ia mo le sil fil tatu tenu lo to fasiata Malo fa vai o vai ku re ko ngengo mai Sam ngai pi ngengo mai ka ku camera pi lau te ira camera te mina fa po e ka usira fia ko la se kara po e ngai ka ngengo mai Sam li vai le te o la foi o foi le te i wala sumo mo le matu i ka vale le mta upu matu no foi tonu le o le po tu fa matino ya no fo la Sam le po le no fo pito i luma o kepa mai o Sam titilo mai ya ma tu ma nei uso no matu tatou nanga nei Samoa. Mai Blue TV. No fa ku ya tu I se usa ya Oscar ma. O ha uma kele I kalango amale. Ave mai Oscar. Teilo e lo le ya lo o fu lai fai man tona fai lo o fu Blue TV ya. E foi la la so no matu o ile na to e to lo po ba so tene. No so me ko inga I fafo ngam ki kilo me ko inga I fafo ya ma ko le leo Blue TV. Ia ai e pauale tu la hoila ki kilo ia lo fia lava le sunga ia Sam ile o foi nei ia ona nei le e ia ile tu waina fet na tala I tu le sunga ia Sam ia ai foi ia ile la fo fia e tala mai foi ia tu e sa wai fia ia ai tatu tali ia ma so fo plas tu la ngai o ile mtau malo yo e fa tele lava si la fia le ia Samuel le au nanga ma le televisi fa sala lau le ana mapue ai e pe o le tala na fai ia tai na longo ai pulo tu le mapue a le tamalo le ala taua e le mafaya la o nga faangalo ai a fi asio na va e le mafaya nga faangalo a fi asio nga va wa ua ia si la fia le leia o le au nanga le na toi mawai le ava no ai lo ai nei va nga ia matauna ave fam sinonga uyo le mori fa malo mal fa te le malo fo lo to ele o koe fai ngō fie li ka koa kungu o pēa ka wawa ia tūri tūlanga ua fai mai ei nei tangata tau iyo defamations. Ia, e tate alo whātu fo iwa ai mari tato au nanga I ke ua whale kongu masasi mai sau whamatalanga. Ia o na mato vai atu fo ila ia le te ua uma e nga ia se hema le fo ua henkaf mai ei mau. Awa tate vai atunga. Nga o nga fia nga sepo sa whamakalanga e kau whaara iyo e tau whaare fia i matanga rue ngā mano le malo. Rongo inga vau fo ua escort mai o e se lua se furu leo. Ia, mana fo henkaf ai uyo lea. Ia, whaaftei tele mo le tā reporti. Ia, alofa tele atu e se o tātou watunu. A me se fo I whaaftei le tau tuai no se o tātou watunu. Ia, I nei fo I vai tau leo toi whai ngō fie. Ia, e mo le nei taimi alofa tele atu le tātou ofisa I Samoa whaasoi fuaina. Ia, whaasoi fuaina. Whaasoi fuaina. Ia, o le nā ua mai ale ma whaataratara noanga ma le tofa ia aloi wa ai nā forsa. Ia sa mo o le kali denga. Iyo. Iyo. E mako ai. O tu ai ngā cases, o tu ai ngā bail hearing nei. Iyo. En sa oile moe le sika mahaloanga nga moe le maki. Iyo. Wale ka uria ka amu warko inga. O la la ele oilo e tangata. O ka ele mo ingi maka. Ele mo ingi maka. Ua moe loa. O la la fe pasi ya isoro ka kai luma le whaka ungo ka amu wasko inga. Ka amu konga maka. Maile moe ka maroa. Mantua I moe wha mangar. Alai mo pura maka. La se la po o maka. Ia. Ole na ua wha whanga maua le tātou aturu. Ele tūlanga o le tātou o tonga mai te tono si o tātou atunu. Ele keisa le sunga ya Samuel. Tātou aturu malolonga. Ka koko fesinga I pu vai lo I puki.
O le mana o tātou update la atu. Tātou foi mai. Fai singa kako whaasoa e winga, i le finga winga i le loia. O le maka upo Samuel. O le aso fina ngalo Samoa. O le aso fina ngalo. Did he do enough? Tātou maralonga ko foi mai. On kako. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Whaongale tautua le PacificEzy le masino February ma mawa i loa manoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lau sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Lai se ina le nei whapitoa le aso tofi lua se fulu maraivo February. Awa ne ngalon download le PacificEzy app i lau telefoni whewhe ai, ma la fwoi au tupe whamamoli i le nao le 5 tā la le totongi. Olo awa noa fwoi le direct transfer te posi sa mo lau se leni le tātou account, ma whaatino la fwoi no au se leni whaonga ai le telefoni, ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātou ofise tolu o tara o tāhuhu po mangele. Bevala au i le o barsalau o tasi onono. Po telefoni masandi o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Ma fesili mo se la lae lata la tātou mo oe. PacificEzy, o la paanga mo tupe wha mo modi Samoa. Le wa tantonu lava le tu lai lima i le whaafongamaua Samoa le tautua mala unanga lau Blue TV i le nei vanga foi o le afi. Ino mai ali tātou report i maratua o le whato a tātou a makar kako proklame, kako kolosiro i Samoa, mo o tau ia whato a to ai tau nuu lungo le proklame whato a manawa ngā luenga o le ua mai ali tātou o tonga mai to tono sio tātou o tunu i Samoa. E uma tātou toi o tātou te toi whaalau dele mo tātou whaasoa i ai. E le o te talai nei tua pe le o manuia le tūlanga o le peio la le sunga ya Samuelu. E le nei vanga o le aso foi. Mai lava i le ta aulia na le lai le afrasuma le lua. Se ia pa ia le toi kuata i le wha le ana sauno le sunga ya vaai. Fato a mai a o se peio hearing umi lava le nei.
e pei o lai tō lau se ungo se whaamsinonga ui o lea. O lea tātou whaalau tele. Ia, pe a mai a ia nisi o tātou tūlanga o tātou proklame. Ona e iei vaenga tātou whaamurianga o se soifua maa so whanau. Ia, sa whaapawhala mai le amatanga. Ona ua maua tātou fsota inga ma Samoa. Ia, ele tō wha ia aloi va aina forasa. Sei oto mai. Lei ungana ta oto mai ai ia le fufongaina o le peo le sunga ia Samuelu. I le nei aso. Ai, whate atu leo nei tātou nisi o tātou whaalinga ia, me se fo iho whaamurianga o se soifua. Ia, ma nisi o tātou tara oto ona tātou toi o mailea. Se o tātou whaasoa e peo le fisili na o whai atu. Mua, o whekaui ia tō laulaunga ma manisi o mōrianga ma mafuanga. O whetaui mafuanga leo. Lea ua mafua ai o ngā koe kaofia le sunga ia Samuelu e le tatala ina i tua. Lua. O le asa o e whaafafonga atu. Whaamata o lava ma mausali se whina ngā le sunga i le loia. E whaatino ai le mata upuna ia tatala i tua Samuelu e whaatalitali ai ia le aso tonu e tō laulau ai le mata upuna i lumora whamsinonga. Oio lea, tātou o mua se whaatea mua ia nei vaenga ia. O le tātou porokalame leanga o lea ele i whaia mai le amatanga. O whamurianga o aso soifua maa so whanau. O le aso soifua le nei. Na misi mai a tea o le vai aso le nei a matanga fo o le nei vai aso. Ia ona fo i ua leilonga se vaenga fo i on tātou atunu o e meli mai ia ua saule si e nofo le messenger request matulanga whapena. Ia au le whatua o mo leala le whaamarulu atu i fo i pa i o a inga i si aso soifua lea. Ia ona ua tuai ona o mawaina au leo le wharua tula velunga le tātou proklame. O le tonga valu sumariva te usanga o le jina matua ia malai fono fui mono ta ala lupe matasila filifili tui vaiti. Isini au se talia. Ia, whamurianga i o le valu sumariva te usanga. Mai ia ina i o walo, ia e mese fo i o ainga atoa o malava. Ioe. Mo le toa ilo whaanga whamurianga o le proklame ia te oe le tina matua, ia te oe le tina matua le fionga ia malai fono, fui mono. Ia le ato angolo varu sumariva te usanga, ele gata fo ilai lea. Ia o le o sio wali, le fionga ngā vitasi a fui mono nu o li tia lupe matasila filifili tui vaiti. Ia na adolo na iwa suma le iwa te usanga ile masina o Januari na te anei. Iyo, le tau te sisila mai lo laata. Valu suma le iwa le fionga le tina matua po le whalitua e malai fono. Ia ae iwa ai le kausanga le ngei. Ia le fionga ngā whitasi a fuimono, ta ala rupe matasila. Ia, whtalu i le tua. Whaupopo maturu i pia nisi aso se te le lulua soifua. E tau tua mauna lo whaanga mai i au ainga ma whanau i nai sini au se tā lia. O le si whamurianga o le lusu maritasi. O le tamaitai o Christina Bendora Fatuai. Alo whaanga ma whaamanuianga o lo luasu maritasi ma iau ainga malava i whangawhau i savai. O sale i moa whapea fo iau ainga i Brisbane i au se talia. Ai silia iau mantua i a nofo ma pati Fatuai. Lo whaanga ma whaamanuianga o le luasu maritasi lena o le tamaitai i a Christina Bendora Fatuai. Happy 21st birthday. Ia el tamaitai a Christina lo whaanga mai a siata fo i maritau te iae ia ma le Blue TV e le ngata fo i la le afine a Christina ia a o le tina ia malai fono. Ia ma auto malava o le so o to wasa soifua. Whaamanuia tu le tua. Ia whaaftai le tausinga, whaaftai lana whaamalolonga. Ia e mese fo i o le puipuinga. Wa tele te usanga o le soifua. Ia, nisi fo i wale maua, wa ule maua fo i aisa tusi mai. Ia, ma moli atu whaamunianga o tau wasa soifua. Marita talo, whaamule a whaapea e fia momoli ni alo whaanga o lo wasa soifua ma lo wasa whana. Sentasi mai whaamule i le Tautai A'e. Tautai A'e Messenger. Iyo, le Messenger Tautai A'e. Aua te sentinga mai ngai lau personal page whamole o madua i o ule lava. Iyo e whaitau. Ai sendu mai le tātou Tautai A'e. Aua fo e te sentinga le Blue TV Messenger. O i fo i loa ai. Ngā aike hewa mai aike i alu lava e like le tātou page. Whao ngā mai le Messenger le Tautai A'e. Ona o lele tu
o lo iai le tātou au whaingaluenga lātou te whaia leleia ia matuu iai se ata ma teu whalelei. Ai oso mai la message mai ma private message mai adia ia longo winganga o lo shout out tatu lava pea umana tua. Ai fina ngalo iai ia mai ma se ata i tua. Ia afa mole mai lava le aso whanau o lo tupu i le so. Ai lea whaina ia vaenga fo ile le ua misi ma ma fufu anga misi aku. O na wa ese fo ile messenger wa enofo tu le mai iai. Ai whaafonga mai le taimile nei. Whaonga tasi mai le messenger ali Tautai A'e. Ma le malo. Ia ona send mai ai o le tangata whai aso whanau. Iai so ngaka au mai. Ia ona maua leo le tātou o whingaruanga teu whale le whainga o le tātou polo whaila. Ia ona mamoli e tua ile i runga. Ia vai le manga i oranga au. E kokongi isi kampangi. Ioi. Ia. Ona i vaenga na. O le si au tātou iai whaasirilanga mana i whaalinga. E iai le social si vaenga le au volipolo. Le se tu atu lava i lunga se kau koe su e mai le lantou a flyers na tu ina mai a teo. Ia sunga ia atapana ma le lantou vaenga. Ia le latu ina jurunga le Diamonds Volleyball Tour New Zealand 2024 na wavatu mai lunga ia le latu sailinga se leni le fa mole ila solusu mo le 5 February no winga o le aso to na i o le vaiaso le le aso nei e aso lo se fulu kula i se mi lu mo fa msingonga re ko kolo ia ai lu su mo fa ia fa tau nu fa mo le o le Diamonds Volleyball Team. Ia, ma le lantou fundraising le na, ia, fisoso ni ane na wailuma le lantou flyers, ia, matula gauma. Ia, o le sina vaenga fo i tātou a whaasirisilanga, le ngata fo i lailea. O le tātou a papakiu, e le papakiu o sia mātou, wa reise flyers a le utango e tau ngutu atu. E le papakiu, a sia mātou au kirikiti, a le Leona mai laudi. O le a whatauina i Manureu Way Mouth. Melford Park. E fui le tau te anga i mai ai Weymouth Road. Le te le na ia kalavengi eskulimi. Whai ei tālonga ina. O le a whaatawina le tātou papakiu. Tātou wheloa i ei fo ina. Ia, i le ala fo ia. Aso tōna i nei le tai au. Ia, o nei wha moe ngara fo ia wale alo luma o le tālonga kirikiti. Ia, i alo matama whanau i nei au kilani nei. Fio atu matala atu e mana ofo ilai va vi ora mai le tebile nei e ma foi ona e messenger mai dia e oka mai sau papakiu na lu su tala e te mo wale tama o mamo o le tama o muri pipi e o le tama fo pork chops e te mo wai male vai o le mo o le vai o le 6 e ma tu langa uma la pena e awalo fonga tau mafa o tato news update. Maka ukia le tūlanga wo o iai le parade a le Chiefs. E te iloe whaila utala le awa ulango ngai alo whaangoangoa. Talo whai. Ia e whaalawe lawe le tūla i mai na i Kansas City, i nai Missouri. I le whaatautenga ai o le Savali fia tele. Ia i lea i tūlangi fo i mari stete o Amerika e celebrate ai ma lātou pati ai le manu maloa iai. O le lanto au le Super Bowl le sa whaanga solo le aso sana jenei. Ia ai momoea ma manue le fati a tia e mala. Ai watu ai fo i male au soa losers. Ele ilo ele o wha maunia mai pose au ka pua ia. Ia e re kau masalo mia. Ia whapera ku vuode si ua whapapa ai matangata vale ina ai e nisi. Mio le tau pulea ma whaaleanga mea. Ia, lea ua maliu wai se tamaitai se toa tasi u wha maunia mai. Ia, malesilia i le lua se furu i la tau u wha manu alia. E saure e whai mai reporti ali a tātou tala mai e tunu i whafole CNN ma le Fox. Si lia le miliona tangata sa iai le. I sa vali fia lea po le parade. Ia o kou whaafongala. Parade aka ko inga inga ole la pisia o kelo mea e parade aka ma se papa i mawhanga vatu whaafonga pau male aturu. E se lele manuia tātou tau whaita talo whaatasi ia i lea fo i si tete malea ai. Ioi. Le mea lea tātou o leo langa lea o le le fieto i lalo. Ma le whaia inga ai ka leanga. Le ua tau silai. Le ua tutupu mai ai whaalave lave. Ai mana tua, sa kupu inga i le parade. A Samoa le na whaine i le tua Samoa.
O le sile nā tātou update le la tu inatu. O lea ua mai anei o nā laulei unga o le kamai mosi vāturu whaafonga le atunu. Le tamai titi tonga lea na o se furu ma le ono na tausanga le taimi na tupu le whaaloi. Mana tua fo. Le na mali wele se ali isa moa se alo le atunu. Sunga ya tae a ola. Ile mai ai fo yo le parade fo ile a tātou le taalonga le toa Samoa ma tonga i le ipo le lalolangi. Ia le usa vali le lua tausanga taluai. Iyo, po tausanga ele na tea, ia po tausanga yo na tua. Le na tupu ya matou sa fa kilani istamaki. Mana tua sa o reportia mua fo ile mata upulea. Ai le imo mai lama le fa ilo la wilo ina inoa mata o le uso lea o na maliu ia me se fo yo le ikiki kauka le ikiki le o ka meki konga. Le la ua mai au na tolo lo wina lo na unga se furu ma le ono tausanga. Fa fale pui nai. Ia mai inga umaloa na tuli le valu tausanga o na tauanga vaale masira sila le tūlanga tau palola. Ia ua ma wele soifu o se alo Samoa. Se tama lea e suafa ia tae ola tu lopa i o ainga. Ia mai se fo yo inei sa ine usila nei. Ia ona o leu faala wiloa faala wa itele o la tu suafa. O se oto tonga o le tala lea. Ina ua malolo aile au malosi a tonga. Mate maa tonga ile la tau taalonga ma le toa Samoa. Ile ipo le lalulangi le na whaataunu nei Peretania. O le tau ta ape ai o Paratia sa whai nei o Tara. Whapere whamitalanga nā ngā ile au sole to alua. Nā ngā i e toi fo i o la ainga. Ai whai mai ole whaupunga o le sentencing o le mata upu lea. O le me ta o le ita wha moe o le soa lusa. O le tangata o le whaia inga. E lunga o le loto le lei. Inga ua malolo le awatonga. Kongu le mafau ka mai mosilea. O le Samoa e maua kua i parade le awarakele. Ia, o le akidi vaturu whafonga le tunu. Tōna ulunga leo le unga o whamasinonga. Le vato a maua mai ana le la. Le la nā lua tuai le la tau ta vale. Tu lou. Au ia umia se naifi. E de fia via vole le anga ese whaalo alo i langa i le mea la kikire renga whai. Ia, o le Samoa la na tau atu ai. Ia, and it happens to be o nei tamai to olua na yuso. Le la na oso lo tu lo le ta vale oso ila lo le kamai kangaka le ko fo lunga le anto le titira. Iyo, oso ai alwa tu mase tu lo mase naifi. Ia ma fa tau nu lo le tangata vale ina o si tamasia, stama le o tai aola. Tu lo lava fa fonga mai. Pa yo ai. A o tau mawhailo na uso. E tau apalai ma tau avesef so soane mua i sio na uso lea e wata atia ilano. Ai koe kami mai kuare la ikiki alea. To e whaao o fo itulou tatui. Whao ngā sao upore ngana e whai ngofie tatui mai tasi ilo na tuaua. Ia malesi e Afi ilo na tau au. O lea la sa se critical se tūlanga onga lavani manua. Ai whaftaile e tua pe o lea ma e ripotia. O lea ua whaasolo manuia le tamalo na lua. Ia. Lea la ua umale iunga whamasingonga lea la ua kofuru kama imelea. A o le maua mai e la vea i kengi fo i e tamititonga i o tau ta o le crips. Me e tutupu ia mātou ni usila nei. Ai au ngā fo mō le si la fia e tātou Samoa ia e fia e oi parade. Ia ma fia e tūlanga whapena. Ia tau e leise leanga langa o le celebrating po o le taimi e tātou te whaalia i leanga ngā fia ma le langona me e le langolango ina. Leanga o Samoa e whapenga. Ai ia mata alia ma whai ma le sona. Whai ma le songa ma ia maka alia. Tūlanga o me whapea. Ia, e lau whai tau atu le update le New Zealand Herald le no umaua mai le article lea. O si kama le ua maliu. He has a bright and promising future. E iai ialang kong kalake le au po ia pangi ia. Au raka pi. Na tu e uma. Take kama langa kong kalake ea o lea. Ia e talofa ua ui moto. Ua matapupu ure soifua. Ia. Pea na whai atu. E le mawhai vonga ko whai ko se whakamala langa i leo se whakamala. O la na aru le tama ia maona te e o e fia. To e fo i le leile fale. Ai e ia le fili e kau mo whai e lama i leo lama le soifua. Tasi la nao vaenga o le update.
Ia, mo le silafia lo tātou atunu. Suongo kausanga. Ia kia, pele lava ia le suongo kausanga. Ai a e fua la iai oe le tamaititi ma le tamatala vou ma le keinga kala vou le whaafonga mai. Le ke fia e whaile me o le kalepe, le ke fia e whaifau wa e so o are ka mainga oi ma le kalepe ma le whao mea ma le whasiokanga ka wakuru whaafonga le tunu. A whai o e whaafonga mai. A ele o iloa e o mantua e o silafia la tau mea ia lilo ke aru whai. E awa tauona iai se fua se tapu mo oe. Se furu ongo kausanga e ke aru ai e ke. Ma i mau le nā taimi atoa. E le isau whi au au ngā e kausi e rou ainga. Ma to e whaafo i ele tau singa mātua na whaia mo oe. Ia, o ni sina vaenga. Update mo mātou i New Zealand nei. Ia, o tua o mene o parade. Ia, whaikeke fo. Whaikeke fo i lu songa vave ke aru. I nei me o parade matulanga whapena. Ia, peila o mele tupu mai o i le au malosi a le Chiefs, le nga malo ngai Kansas City, i Missouri. Ia, le fo ila ua maliu mai eise ta maitai. Ia, ina ua ta whana e nia li. Ia, o la ua le ripoti mai a leo. O la ua iaie ua tau fia i lalo ni masalo mianga. Ia, ai le o wha amau nia po o kangaka kongu i anga kupu. Ia, o maliu eise ta maitai. Ia, e tala vofu. Ia, o tūlanga lava o mea whapenei. Ona toi fo ile o le tātou whaaso o tātou i le keisi le nei. Le ana taritalia uma o le bail hearing. Ofisili e tutupu le mawhauwhau. Mai le vaa ai atu ngai tūlanga i ana whaatino mai e leo. O le fisili ngō mera kasi a. E umi whaapeangi bail hearing. O le fisili ngā le fisili e le mawhauwhau. E umi whaapeangi bail hearing. A mata i le afa o le se furu ma le lua, fai le malolonga, toe faa au. Fato a umane le afa le toru lata i le faa. A o lea e fua tu reporti na au mai e le tō faa aloi va ai nā forasa. E a kangia mai. O lea nga makua ka penga kua leo. O nga makua ka penga kua leo. Ma le prosecutor leo po le loia leo. E fōringa mai o re keisi le mele nga whaianga ngei. A whaafafonga fo ila i le tali atu o le ina o sauno mai wa ai e le fesili le nga fesili ai ia le lo ia sunga Samuelu. E le iso uma fau e whaianga mea i le asore ngei. O le asore ngei, nga o mai ai whai le ko laulonga pe kakala i kuala o client pe le ai. Eoi. A o lea ua awatuai le whaururunga o le traffic, awatuai whaururunga o lea makangarua, i to tonu lafo le matangarua ngā leo. Lono winga ea kangia mai, o la waku o maka mai, e pe o le keisi le mea la ua whai. Whamata la ua whaapopo, o le asa ufai tau mai Samoa. Whamata ua po ia whaamangu i o whanga la ka pe nganga le lo ia Samuelu. E le o le level lea e sa kakaunga ia i le hearing leo le peo. O le asa umai tau mai. A fuange i le aso mua. Ngā laku le lo ia Samuelu, matua well prepared. Ai whaalava mai le prosecutor leo. Ma whaapea mai le karosanga, le aso le na tūla i eilu mo le sile alo whaamasino fo i le whionga leo ta. Raymond. Ai ku lai le prosecutor leo ma karosanga i le whaamasingo ma whaapea aku. Pe ma whai langa ngake le i loa i le i kāpenga mai. Pe ma whai ngako e vaku se avangoa se i kāpenga whaalei mai. Lea langa koe koropo mai ai, mana tuana toe tolo mai ai. Tolo mai le amatanga o vai aso le nei. Ai o aku foi. Ua leo le ngā, ua leo le ngā kai leo le kāpenga ngā. A ua kua i le CT scan. O leo te tango e vali atu. O le mātou ngā ruenga lea o le toe whawhangu ma toe avatu. Ai se i whaafonga mai le mamaru rau telo lea tunu. Ulanga o le me kupu ya Samuelu. E kupu i lesi ka ngaka, e kupu ya kaku uma. Uma le vala aunga mua. Karosanga le prosecutor leo, ma lia la wafionga le whaamasingo, o la ule whaake ia kunga, ele i maua uma le whaila, ele ia, ko e maisi ngā vangoa, lenga ku ua iei le whaamasingo, e ui ngā kau o ke ngia le whaamasingo, ainga koe ku ua iei le avanoa. Tu la ile amatanga o le vaiaso le nei peia o le asonga fua, epo le aso lua. Ai o kunga, le CT scan na result o vakua. E ui o lea sa whaamanino mai tustusinga te tonu o le tōlau launga le sa iai.
o leanga iai le poka poi me tsamana tua sau whaasoa i le asona nafi. E mafua ngō wakua vaenga ia. O lo te tango e vakulesi, o lo ke kango e vakulesi enko lea sa mua ia e sira sila mai. E se ale mi longa o mea ia. So le, I don't have to go to a lawyer school. Or to a law school. E kei loa i mi longa o mea e fe milo sai. Nga umala ia. Ai fa mai lango le si me o le fa kali le li poke le CT scan. O fia vo ingi mea nga o le sketo le CT scan sa ka unga fai. Ai o aku le o le vakur ka mai fai le fa ata. E lo se x-ray. Ko inga scan a vo inga le ave e ka akia ai alu umaro kingo ia nga fo e makua. E atu e vatu. Ai fa mai kala a fo mai. Sorry ele e sau sketo appointment. So, le langa o mai ko e o ave rumor famsingo o vai aso ke am tango vaso nei. Ma fai hele kala nga inga ofisiri famsingo. Nga ko e fiso kai mai la ia fo mai e kusa yo le appointment jar kam ai fa mai. Until now, le ma se si o ko e viri mai. Na ma fua ona toe ora e fo el famsino. O ngei loa e ave le kamale fai le CT scan. O lo e ave. A journal loa e le a, tolo pō mai loa e le whaamasingo, misi le aso e kasi, ai tō lau ngei, wanga si la fia le lei, e ka kaunga le si lia ako ma le lua suma le whaiju la, e maua ai le result to a CT scan. O lo ke kalangoa aku walangai, pa wana menge e ke ua ese se CT scan a saa, mo ese CT scan a ngi usila. A o masingi ngai avaku, o mea avatu e ni usila ma usita lia ma jonu i fafo, e kukusa lalo nga whainga. CT scan le fai ma do ina inga fai inga koso ko kongu le te fai tula utala le tu lo a mai fisi o ka mai fai fa ka inga ma koso ko kongu e fa ata tu lo ina CT scan a koso ko kongu se fulu ka sir ka yao to e mai wa va ve yor fainga ele umi anga ia anga va ko kongu o le poku kuri mai lo o e ke sa ufafo ai fai le ko inga fa aka nga ka o ko ilalo ai ave a tolu tino tu tonu le ia nga uma pe nga o se lima mingu ke ko mai fafo a o fa talinga no ofisili fa mai e fa to amo po se mo le lua le tulu le result the same day a o le fa o uma le CT scan le wo fa a le nga fa kula ia nga ngele sunga ia sambu la ele i mo le result ai wa umala le CT scan a o le ala wa kule ia ko ilo mai si mafuanga fa mai le anga e tele morianga now why si morianga o le anga le power morianga le sa fa ala wi lo e fionga ko misinga o le defamation power nga fa tu lo la fionga il ko misina ai mafuanga o ko e avatua usau noanga leanga ele ai maseisi o le makanga ruenga leo ese mai le mingiska e piko sili o na whaataua matari tonuina e tangata lau tele sanga saungoanga po sanga malelenga na o lau fionga. O le malo si anga le umia e lau fionga. O le malo si anga e te au mai ai se saungoanga e whaangofo le lei ma whaanofo mala maile ma malu le tunu. Na manino ala i lau saunoanga ina ofisi ni e stasio tusitala i le aso tonu lava le sa tau fia il sunga Samuelu ma ila tone to wa ya Samuelu. O le a le molianga lea ua kau fia wai paua le o le vaenga nga fia mangi ngoi Samoa. O le a le molianga lea kau fia i Samuelu. Ai sau lau tala ma lau tulou lau sau noanga. O le defamation. Le ai lava se hit and run. Le ai lava se plot to kill somebody. Le ai lava ma se drugs related. Le ai lava pau lava le vaenga le sa e sau no iai o le defamations. O le lau ofisi de ma fau. E yengi ese nga o defamation. E yengi me ka o defamation ma mafa mangi defamation mama. Le anga e tele isau no mai.
a mea o Samuelu le molia le defamations, o le fo ia molia i le organizations, o le fo ia molia i le plantation, o ha uma ngai mau mea, o le molia uma i lava. Le ai ma se ngā mea whapenga. O le fo isa e sau noa. E iai tangata ia na watu ala tō tangi. Yes. O le sa e sau noa e iai tangata ia sa ka ua e Samuelu o la tō suafa. E pei o se fai pule, o se fai pisikisi, o kangakangi. Le wa waku ala ko kangi. A o le ana sau noa mai wa ai ana nei le tātou o tō tonga. I mea nga whaafofo ngā i ko kongu o le whare whaamasingo. Mai unga o kako kopi ngai, nai tō lau waile i whaamasingo ngā. O le whaamasinonga i le wā o Samuelu ma leo leo. E le ai lava la se vaenga e whapea mai o se whaamasinonga i le wā o Samuelu ma le whaipuro whaleaka koru. E le ai fo se mea o whapea mai o le whaamasinonga i le wā o Samuelu ma le tamaitai whaipisi nisi. Po o le wā o Samuelu ma se tasi o kangaka insingia. Po o le wā o Samuelu ma se tangata whaipapovi. Po o le wā o Samuelu ma se tangata le ai ma se ngā mea. Ngā o le wā o Samuelu ma leo leo. Lono winga. E moa atu nai lo le defamation le mele a vei Samuelu kokongu. Ai pau le whaafita auti. E ese le upu le na au mai le atunu. Ia. E ese le upu le nga mai le akungu. O le ala fo ila le a sa ile akungu o mawhai atu tala. Ma o mātou tātā longo fo i mātou o le au whaasara lau. Ma lia whengo o kou whinga ngalo. Le anga o kala re kusi wa e kou ke kerisi ango e kou ke loloku ke lofu e whaine o tau whinga whaale e kale sia. O atou upu e tau ami o tonui nai outou, o atou upu foi. E makua kausala inga, makoe fesilingi ai outou. O le halare mafua anga ua kua inga kakala i kua lea kama pe a whaapea o le defamations. O loo foi vai inga, e tau wala mai la ofisilisili atu i whaamasino, ma la ofisilisili atu i e o loo i le tūla fono i le ngantoni usila nei, ma i la dou i Samoa, i lo ia. E le mawhai, o ngā kao fia fua o e ia, is a historical thing. Whakaika inga, a ave o e le defamation. Ngā paua ngā o le maka upu le kao fia oi. Yes. A whai sa moria u whaateita inga o se ngaoi. O se kalepe fale, mua. A whai la ua time serve, wa umanga, wa waru kokongi ngā mea ala le tuli o le whaasalanga, koe kokongi mea nga whakama ia matulanga whapena. Release au tua o lau o toi fo ilo wainga. Muli ane. Ai moria ua ufaiangi kala leanga mangi kala ioi. Whaaluma i se tangata ai haru kankanga averanga kangi. A toi moria la hau ma koe arresta kua ua tau fia. E le a maia le history o oi mea ia. E whaupopo ai fua le mea le kai mi o lai kau fia oi. No. I have asked. Kangaka polo fesa i le kula fongo i le vaenga lea, o le latou tadi, e le ai. E le whaonganga le tūlanga whapenga o so history, pā wā le kaimi e o le mea ngā le kilo, a le whaamasingo, o le taimi e lau waile i unga. O le kaimi o la ua whaanga solo le mea ta o le court case. A o le pay o le hearing, manga kua, awange i se le focus a tātou. O le focus le avaku i, o le payol hearing. O se mea kakala i kuar kama lea e whakapenga ai. Leanga o le ua kau whai kakala o mai kua, o le fo i payol i kuar kama lea, le kangaka renga mali wai le whinge sainga. Ioi. A le payol i kua. O le payol i kua whakakula i a me. O le peo ri kua mo le sirafia le malo tero le tunu. O le peo ri kua kama le lenga la vea i king sainga. Le ala me o le peo le kua ia. Pe a wha pe ai mama wha tu le kulou le wha maongi wha afkai wha maongi o singa avka vali. Le anga olo ngā wha maongi ngā ruai kau. O ku leo leo. Au mai ka vale lai wha puro whale lai ioi. Ioi. O le lai peo li kua. Ai mama whaaku la le merenga ngai lo le defamation. Ai se au le mwhainga peo li kua.
O le fesili ngu me la kasi le ngā le kula i le mafaufau. E atangia mai, e pei fōringa mai o lea e act uma. E act uma vaenga ngei. Inga ia mori ka i lava re keisi re ngei e whaakupu kongu e la solua sifuru. Lea ngai asa le whaiva. Ai le asa le masalu. Ioi. E le se ngā anga vale akungu. O le hale mea lai sa or kala loia langa whai pēwha pe on whitalai aloi. O le hale mea la ala uma yei fua isi ngā mau. O le mea la ala uma yei fua isi ngā mau le anga o Samuelu. O le mea la koula ua ma yei fua. E o ai ngā vae ngā whapea. E ingo o Samuelu o whao ngā. O a uma nisi tūlanga sa whao ngā inga. Le hale mea la ala uma yei fua ngā mea. What does that have to do with defamation? What is that got to do with this? A or kapenga ngala o kapenga koi malu le malo o makua kapenga as if o le case le ngala wa ngilo ngai uma. Ai so le ngale pay your hearing. Ai se a wo to mo musu ai lava ave Samuelu I kuo fisidi. Ai se a. Le nga ele mafua anga kelea. I lo utali tonunga. My personal opinion as a person nga o whaakalangoa inga Samuel. Ele taimi o itua, ele urua I taimi lena mai le mori maurunga. As a person langa nga umale porokalami. O koe viria ma koe kalangoa markaka. Lea lai whai atua ila utala le nei. As a person that holds a lot and knows a lot about police operations, I have a feeling that could be the reason. Yes. That is the reason, I think. E atangia mai o le mafua anga tonu a lea I tuatu o nei mea. E tari fōlinga mai. Ua kele mea leo ye I lua kamalea. Too much. Sao le ngangua le sia uke ngai laudi. Too much. O le mafua anga lea. I think that's the reason why. Nga declare Samuelu he was an informant for the police. Sa whaonga o ia e leo. Inga ia maunu mai ai le tele o tangata na whaia lato operations leanga. Ai maisi ai mea tau drugs. Mea tau drugs. Sa whaonga na ia e oso whai ai whale o tangata. Sa whaonga nga ia e maua isi au masta nga. Ia wa upu ai ang kau mesa mwet. O le masta lei fea, o le masta lei fea, o le masta lei fea. Sa whaonga o ia e whai matalinga, mamata, mangutu o malu o le malo. I vaenga sa le I mawhaia o no lantou whaia. Ai sa mo o mia ai langa fisosoang. I think, Samoa, that could be the reason. Ia o feangi defamation, o feangi defamation I lalo le lalengi. E henka flonga whainga. I would love to find out more about this. Lenga even for ilifina ngalo ai opinion o sunga ya vai. Lena isa unua mai ai le tau ile mafuanga wa handcuff ai. Le ai e kasi ya le vaenga ngake iyo e mafua inge a bisa defamation e handcuff ai o e matulanga whapea. Yeah, however, e na officially ele ini tali. But ile ne ya fiafi. Samoa malau whafonga maua. Walanga le ua toi tolo ile so luas fulu ole so kongwanga kula ia. Ele ya la seisi fa moenga. O se tūlanga fu ile le fina wina e palola e peioli tua. Le se ngā mea. Ai, ile whaafonga maua mai alea tunu ule nei vaenga o le fiafi. O le fesili a lea e fesili e le mafaufau. Ai se awa nau e lava. Leo e loka sunga e samu le tau fia. Ai se awa ngau e lava.
Ei oi. Ele iai mangipomu ngā pāpai kua. Ele iai manita avale na ngāo ia. Ele iai manita ngata na whaamanu alia pe fasiotia. A oi kua Samuelu. Ele community. Ko mo mai. Ele ai le ai lavangi mea ngā whaakama ia. Ele iai ni mea na tutupu. Ai ngā ole pā wale ngā ole taimi na sau wai Samuelu ilunga. I lau porkalame. Le ngata fo ilor porkalame stamari ia furuti. Mana lava video ia. Ke la longa ai onga ole alofa o Samuelu. I ofisa whaasala lau wa ua whaakuku mai ai reita. Ngā mafuai ai ngā rua ia lea whaianga ia video. A o i tua la Samuelu mangi upu. Muri ange wai muri a whako asu ele reo mana tua. Ele isu ea Samuelu mele makanga. A o halua ia Samuelu ma wha makara solo i kangaka. Leo. Kulou malfaipule a whaleaka. Wau wha makala solo i kua Samuelu. A o whiarua ia la Samuelu ianga e vanga manga ingunga manga pāki. Ma wha makala solo i kua i mea zai ai. Le kangaka lea sa va ai di soanga. Ele iango leo e su e. Ele iango e su e. Ai o le taimi nai loa i ele atunu. O le kaimi ngai loa i ele kungu. Ke mu loa man makanga ruenga ma su e. O kukau mō mai. A o whealua i Samuelu. Ma wha matala na moli maulea. Tuloua. Kuloua la ukala. Ele au masta mama ila tou sa la tou fia ile isa. Wau ke loanga ile ia se kulo. Ai longa o ise ai sa moa ma se masta ma se au kulei. Lenga ferua isa Samuelu ele ilua le story a ko aringi. Yes. So whatever langa spread le news lea. Within ile kua inga community leanga fia i Samuelu ma whao ngā i leo Samuelu whatever o se kaikalinga i whaalungo a kamanga ai mana tua ia leanga o kamanga ia ngofo ala kouia e le whai kakala solo ia o kamanga e o la whabenga leo langa keep it to themselves. Yes, they just keep it to themselves. Ele ngi kangaka, ele o ngi kangaka, they do their own thing. O kama fo inga, e ya la kou, e ya la tou rules ma la tou fo i code. Ioi, wama oe, stand on your own 2 feet, le se mea la alai fuanga e pisa fo i disi kangaka. So, that's why, ele i pake, ele i loa ele akungu. Yeah. Ele iloa ele kungu. In other words, ele iloa kele ele au le ai aisa. Pe tato o ia ele iloa kele ele au le kangofiangi drugs. A ole news lea. Ua leva. Yes. Ua leva. Kaki karangoa kui Samoa i. A vainu pe no ta whai atu fui. O kako uma ele ia se le ingi o ngā ainga mangi kau ainga mangi anga wō. Ele aingi la kou me fai ele ingo ele ingo pia ele ai maruanga ele ioi se ai fai mai ngai ai fia angeru ngai rungo bokala me mai fia angeru ngai rungo ka me fa pe mai o lo ainga e kere mo se ai maruanga e kere mo se ai sa e pe ala o ngai ke ola se pange ka fu ile o Pluto ia e pe ala o ngai ke ola pange ka Pluto por pange ka fu ile o Mars. O tātou umama o tātou ainga i ei umaka ko kausonga, nephews, cousins, whatsoever. E ia me fia o la ko olanga. That's none of my business. It's none of my business. That's not my point. O la o point le o ke whai akua. Whatever le news lea. Whatever le news lea, ka lenga wa ia Samuelu. E nganga wha kula ukara. E whai akur whakarangoanga le ma Samuelu. Ai o karangoa kui o kausonga lai. Lai whioa isoro le make ki Samoa, ma whioa isoro le kaulanga. Kala mua nganga la ku whai maia. Mai sole, asi. Whatever maku whaalongo ngā kala. See? Yes. Mai whatever. Whatever maku whaalongo. Ole whisiri la. Ai se anga le mingo iei malo ngā kai. Ai se anga le mingo iei loa.
Le ngai le iloa le tunu. Ele iloa le kungu ulau kele. A ole niu sanga nga pa nga o kongo le environment nga. Le ale ka unga re ka umera ori e masangi me nga le ale anta peli. Ia. A kongula nga ole anta peli nga. Ia le nga. Kamala le o peli poka. Por pok peli. A ole pa ai se crunchy la kama. Ah ka. Melhor pok peli. Oro fei vai melhor pok peli. Iyo. Ai a tonu ole news le o le vanga ka amilo le. Ia, o le vanga ka amilo I kua ele anta peli pole anta ole ali ka o ko wanga ko mai. Ia nga. Ai ole taimi na mapunga I lo ilu mai tangata lau tele. Vevesiro marmea. Ole alalanga. Ma ole tali fo ile na Samoa ya le nga feika le au anta peli. Ai ole anta peli uma. Nga ole au fia anta peli. Ala ngofo le ya isi. Mo anta peli sa. Yo sa nga nga ri ole upor ole sa nga ole upori. Nga o ko wanga ko mai runga. Ya e hui ole. Ole tu langa le na lo ta auto mai. Fa malo atu le lo ya le sunga Samuel. E le sunga e fetulanga ia. Malo atu le tau mo fainga. Ia. E le kai mero soifuanga tātou tele. E leo nga tasi ele futia male umele. E kau ke fesili. Ma e ko fesili yana ma fau. Peitai. It is what it is. Tātou tatalo matu itu ia mori panga. Ia. A tonu e te ua. Whapere wa aile nei taimi. A olo o te le tā penanga. Ale sunga ile li loia. Eyo. Te le tā penanga me se foi ia. Ele whaingo fie. O le a wha mawinga fo ile ngei. I le kala wha soropiko re soifuanga wha aloia. O le a wha mawina I le olanga o le sunga ia fitulanga ia. Le tala wha soropito o lana Korea. Se tu ai ngā case wha penei. It's a huge case. Yes. It's a massive, massive case. Me fo ila lea le pa ia o le atunu. O ila tau o lo nau tai. Ia. E tā pātu lia le te tai lo fina ngalo. Mau pēr le whatua tua. Iyo, o kā whakua kua. Awa ngai ngalo. Langa peino o whaiatu. A e fesili mai. O au ke lango le whai ngā mālo wa kula I mai. Yanga o lo tātou tiutia manu tātou mata whaioi. Lango inga le whai ngā mālo wa whiriwhiri e lea kua. A o tangata e le atu atoa. O kangaka, ele ako leanga ele ongi angeru nga mai nga pa u mai le langi. A o le finga ngalo a yo le tua, ele ka o fia ongo o se leu ska yo se kangaka. Yes, lai tu tono tu spaya. Nga fili ele akua saulo. A nga alu leu ska, nga o leu ska ilo saulo inga o whaakongo ele akua. E alu whaakama ia mfasiokia, maleka mfasiokia mea ai leu ska. Me ngoi lo fo ile nganga o le kua fa ngale skaka. Awala ne o tau fa pe fo yo tau loto amea. Ele fa alia le mana o le tua ile merengei. A fai o longa fa maongi le. Samoa ele aku e fa vai le tua. O mau le fa kua. Ka ko sa va vali ma le fa kua. Iwe. Ka ko sa va vali ma le fa kua. Awange ikulolo awange ingausia lo fa moe. Ona o malo si anga o tangata. O le kua, na ke sila fia mea uma. Ka kou kakalo mo le sunga ile lilo ia. Ka kou kakalo mo le team a kua o ailava ila tau. O le su elfa maongi marami o kong. On the other hand, ka kou kakalo mo le makangaruenga o leo. Iwe. Ka kou kakalo mo le makangaruenga, kakalo mo le komsinga. Sui komsinga ma ila ku uma. Iwe. Leanga yeile kai mie pia kako. Ele o ulu fia fo la ko nga ile kai mi male kai mi le nga o le ku.
Le anga a fai e muka ai, kai mire ngeiro ka kou whapea, ua le koe whaalongo ia ka ngaka ma le koe moangi musu. E maua. A whaapea o laila kou ke si la fia, o le wha maongi laila kou ke whaia. Vi ia le tua. Mai wha e inga fo ilo la kou wha maongi. Iwe. A whaia la kou ke si la fia o le wha maongi le la. O inga fo e ila mi o kongo le tua. Langore keisiri ngei. Ua makua whaiva e se alo pepe. Ua matua whaiva e se ile mai tau ma le tilo o tangata. Ua e se a. Ia, ai hui o lea. Ia, ko apea le kai, Samoa. Awa ne i mate le whaatua matulanga upu. La fo e whaafonga le whainga malo. Le liu mai le whainga malo. O le whaasoa ma le porkalame le Tautai A'e le alo. Es. E le alo e le miri e whaau ufoi. E le kulanga le whainga malo. Ea ngau o tau silisilantu. Na fo ua whaita watu le tūlanga fo i olo ta auto mai ai. Ea a o le au ngani a ia le atunu. E mea ia kukupu ma le treatments. Lau fionga ta mai ta i pāle mia. Ai mai se fo i lau fionga sui pāle mia ma lau ka peneta. Ea. O e sila ifo ma sila ange. Ia ta tau o tangata. Ai mai se a. Lea ia ta tau e te tau talai ma whaaleo. Ai mai se fo o tūlanga o ta auto mai ai le treatment o tangata. A whai aku sa mako kala ua le malu, a kau le malu le tangata lau tele. E ei mafuanga, e mafua le tala lea. E mafuanga. Le anga a whai tau atu ma le tūlanga o lo ta auto mai ai. Ea? Ua kau ese makulanga. Eoi, fatua tau ese fo i matulanga. Na amata mai ai le savalinga matulanga fo i. Me se ai le vaol ma le tula fono. A o ai a sulu i ei kangaka. O le tu ua lalo ma le toe fautuanga nga i ka kou whainga malo ma utu o teitai. E le oso kou malo si nga kou malo ai. E le oso tou malo si. E ai. E le oso kou malo si nga kou malo ai. Na whaatu e le atua le malo. Yes. Nga whaaku e le akua le malo. E whao ngai nai ni tangata. Ai aua fo inga ingalo ya utou e iei upua le atua leire kuspa ia. E le ao ngā se sua ukuai se whangu pau fau. E le ao ngā. Aua fo ila kau ke popole Samoa. Aua popole. Te leo nisi a me se fo i o nisi o tustusinga ma nisi o whaasara launga fa mai. La le ua vaar fo ngā vaa. Fa mai ua vaar fo ngā vaa ua mata no ese pai ma la fai ua mata o nā ia la fai mai. Aua ne ilanga langa fa peau la langa. Ta otoa le manuao i e lunga o le fongatai. Aua nge malu e lue. E mafua la utala. Le anga ele o se malo si o se kangakanga malo ele fast. No. Na whao ngā ele atua. Ni tangata. E whaali ei longa makaukia. Ia. A whapeala o lai ei fu ise mingi ska. Ia. O le upu tau tino. E le whape fu inga ori kua ngai e kako ke ka sa mala maru iei. A whai fu ila lai ei se tangata i te tonua ai o le whainga malo. E ese mai sanga whainga. E ese mai sanga ngianga hidden agenda. E ese mai longa whinga ngalo. Mai a la fua ma tūlanga na whaatau nuu ai vaenga umanga whakura i ele kua, whakua i ele kua sa maukasi. E te iro lau tala. Enjoy your last time. Yes. O le upu le nā, o le upu tau tino. Po ai a le ko kongu fo i le whainga malo, o ai fo i le mingiska, whether you're a prime minister or sui prime minister, whether you're a minister or whatsoever, a whai ua maualo, a whai ua i ko kongu ngā, ai ua e kau mawhai e ke alo ese, ma le whaakuranga nga whaakuinga i le kua le whainga malo, enjoy your last time. Yes. E kere koe fo i mai lisi pai inga. Mangingo ia kere koe fo i mai. Leanga
E fo inga sira fia ele ku e whaalaka ia, ngā sira fia Yesu e whaalaka ia yuka. E whasin kako kamai whaasuarea. Ngā sira fia le lei e le atua. E whaalaka e Yesu ke riso. E whaalaka ia yuka. A wha eke karikongu mai e ngā ke sira fia mea uma. Ngā sira fia. Ai ngā kōwhia e whai maunga so. Ia. Ngā kōwhia e whai maunga so. Sira fia e lea kua, e Yesu. Ai na tuu pe iai lea vangoa. Ngā kuu iai lea vangoa. Lea ngā e maua lea vangoa e ke koe salamoma e koe whaasao sao a yo wala. Yes. Ai pangā lea, wa take advantage e yuka. Wa take advantage e yuka. Le file mu ma le lei ma le ongo saipeo Yesu ke riso. O le leanga i o re kala Yesu nga whai ei. O loo maa a ai ma tali sua whaatasi ma le na te toi whaalataina. O le message lea ma re whaamalosi lea. Mo le pāki e re fast. Ia. Ke le pole au le au mai kau mai ke le pole foi au finga i mangaku marangunga ke le pole. Yes. Ai o le message leo le message whaamalosi au mo au kou. A whaionana e mau malo onga o le vaa o le manu malo le sa whaaku e le kua e tau wala mai le whaatuatua i le tua sa mo o tasi. Folau ma le whaamaongi, whaia ma le whaamaongi, le anga o a kou upu ang kou whai mai. Koi kiki ka kuai. O a tau upu na tau tau tino mai ai, tele me pio pio lai whai kongo. Ala le uva vai aku sa moa a le pie, e le ingi me o whaia. Ia, le na ona mātou tau le mau. Ma tu ua lalo atu, ma toe whawhangu atu. O si mea kako. E sa o sia mako koi inga, o sia kako mengi. E mai runga. O le tātou whainga malo, na whaatuina mai runga. E le i whaakuinga mai lalo. E ai. E na ne i mita le tangata whaape o lona malosi. No way. Whaafkai le la aulia le mali e toa. Whaafkai. Whaaftai tele ai la aulia le mali e toa. Le anga e sila fia umai le lalolangi. Whether you like it or not, pe te mana o e punitia le mea lea pe le hai foi. Ngai lua uma. O lua umai le lalolangi. Le tangata na amata mea. Malama. Ia. Lea ia se kaiminga sa waie i lea kua ma Yesu. Sau ko kofi ko o lua e ke rua se e lua ngi meskas. Kuspa ia, whenga inkuai, o le au ngā perfecta, kofi lea perfecta, mākuru ngā perfecta, kula i mai lea perfecta, mākuru ngā perfecta, kula i mai, e le ai ma se kaimi ngā sau ai e kofi ngā lea kuafa mai, e ke rua se e lua, ko ke se e koru, ko ke se e whā o kou ia la avaku ai le musu ngā le kasi, no way. Ar kasi ar kanga kang filifilia. A oisi. O e langolango le mau. Ora ngā. Wha malulu o tau whinga ngalo pe ako whaafonga mai. O mako kau kakalako ma mātou whaasoa atu i meia. Le ase kai minga sa waia le kuafa mai. Ia la alua se e lua o lua mose ma alonga. Le anga o lua le auso. La se e lua o le musumusunga le uke wakua. O le musumusunga whaakasi e maua e alonga mose. Le se mea wapena. Kasi ar kanga kang sau iai. Kasia nga o nga umma vo ia o mose me ia Joshua. Vai. Kas. Ai na wha o ngā umma lava. Nga wha o ngā e le atua. Isi mea uma wai ngā lulue mea uma mo le lei o e alolofa i le akua. Vai e. Wha o ngā renga wha o ngā i whakula i mea le fast. Na ona utoi tau le ma uma koe whakepa uko. Le anga e kou ke kaa alu. Ai o mātou mata. E tau te whaalele. Ai o mātou mai tau. O le savaringa la lea mane mangu malo o le fast. E whaale anganga si a kako wamio. Whaamole mo le. E kako whainga malo. Whaale anganga si a kako wamio. O aia fo ilare kanga kau asao aku kokongu. Ai ruaku eli au loi kokongu. Tuno wa upu tau tino wa upu sao. E leise me okupu kongo le paki.
And that's a fact. Le se me okupu. Le mau popo, le so longa le. Ai le tau fia le tualalu. Le anga a fai o le kapisa mai, ai soro mua, o le kapisa mai, au tangata le kapisa mai, o le kapisa mai, fo i tangata le tuangai. A fai la le kapisa mai ka kauri kua ngai, o le lau ke si la fia, ia mga kua foi. O whaururunga o makanga ruenga, o kele foi o whaururunga o makanga ruenga o official parmi, o ka langkau kua ia kulepa. O a umalangi whale, mangirunga, mangilalo, makuranga whapenga, eleise me o toe marupuipuia, a whapea e mongi la kukala. Ia rongo winga lai lau ke sila fia ale ai pongi sa ale kungu na palo taina e tau wala mai le fasi ko manga ale kua o tau ko ke ko fe finga maru. Ma vela ka ko ia o ke le o mea. Fa fkai ai le longo puia li ia sunga la au le mali to ar ke le o mea e pe o le ukau o ke le nga mala ma ku ma ka u mai io e fai pule fale aka mare kai o le ku ngai. Dai ka ku fika u mai mele kupu. O fisiri la a faila e sa o la e fai makau ka ape makau fakia ko kong ai le o ilo hantu ele tunu. O ai langa ke longo puia li inga maile akungu. Mātou te le mananao, leanga mātou te lango sua o tau faiva. Awangi kupu ya ka koule mele nga kupu kamale ngaru sa va ionga ainga, ai laku fasia. Ya. E kangi nga fakulia upuru. E fasia oea ofea u ainga. E fasia oea ofea ke vanga mawai fale. Fasia ofea kua ko makorova. Fasia ofea sa fungi mako. Fesiri nga. A faila o sa kia yo fatu matuna le folaunga. E leo ilo hako e sa moa o le kapua yo ko faiva. Ai a faila o le lia inga maileala mapua inga maileala o le ae o maile ikua ngai le faila ukusi marka ika yo le ikua ngai ma fa iloa mai a sa mo fa mai lale vivesi lale wa makanga vivesi o ai la a faye moni o ai la le liki e ikua ngia ko vivesi pe afa pe mo ia o ngai ko ke kalisua mai e fa ala kainga o kari Yesu. Ai ko ke fai mea mai fa ala kainga. Ai wana ingalo. Ele pala u pomui ile akungu. Ele pala u pomu ile akungu. Ai ko e pala u pomu ya oi. Ya. Ko sila le pomu yuka. To sila le pomu yuka. Ele ipa ya Yesu pomu yuka. Ele ipa ile auso. Ele ka ape ai ile auso. Winga ngau lau kala, ele ipa ya yuka, ya Yesu, ele isa tia ma lepe fua, le mau po ponga o le auso. A oinga koe pa ele pomo yuka. Na toe pasai lava tu load fa fonga, le tu koe pasai ya yuka. Elanga po. Ia. A fai oni atou forfolanga na fai le atunu ai mai se a, ka kia poro keki, se lau pasenge ta mau ainga ma mea uma lava na o tau forofolaina ele o mea ngā leo ke whakuai o le mea leo te toi whamanatu ku la fongo tu la fono o vaenga ngā o kou folofola a le ua waka ka mangingo mai pei o le mū ngā la le kai miringei le kilo aku ma le mai moa sa moa i mei e tutupu mai o fea se defamation ua whaasoro pei o le murder trial ai nga ole peo lava le kau fai kua. A o fese defamation wale mafa. Fese defamation sa vali mai mafili le lima. Ai koi kiki kolu se fulu leo e escortinga. Ya. Ole tala le nale nei vanga ole viafi. Ai me se fo il tatou proclame. A pau fo il tatou proclame. Eyoi. Manatu. Ya, kaku ave yuka. Ai, e tau walunga ai le poro kalame, e le nei afi. E le wha amalo si au, e le whai ngā malo, kuku whakasi. Loto whatasi. Ao sia kaku wa mio fo, ora kua lalo lea lea kungu. Walanga e te seifi atu ala utamaitala lea ua nei te ele ulunga. O isi kua lalo ngai kua lalo ya autou le whai ngā malo. O kua lalo whai ngā kua lalo le itar pipiri u whai inga. Yes.
O isi ngai ku alalo ya uko. O ngai koe ku alalo ya kanga whaia I ngā lako ku alalo. Maalili e maia. Ma whaatanga maiso tau taimi. Se ia mātou tu alalo aku lea kungu. O lea kungu. Ngā whao ngā e lea kua e ala I le pāloka ma le vote. E si ia ku o kou inga. Yes. A mako kakalongo ku lama mako ku alalo. Whamone mole karia maia. Karia maia wai koe rua fwoi ko kausanga ko koe kam moe mai. Koe rua kausanga ko koe kam moe mai. Ioi. Lea lala na leina mātou tu alalo atu. O isi ku alalo ngai musu ya ukou. Kamanga ngau kie fwoi whainga māloren ke ngi. Ia. O isi au whai polo, mara au whai kikeli, mara au whai longa ngai kuloa, ele sātia, le māwa vele fua. A o isi ko kele ngai ngā, ua matua, expire uma mamangu wa sua ala kuku alalo. Yes, ua matua mnamu wa sua ala kuku alalo. O le mea la whai, e ku alalo ngā, ai kau o ia kula e parisi mea. Ia. O le hamau ke whangwhangwak. O le whainganga o resku alalo ngā oi ko ngā snitch. Whai kala. E le au whai kakala ngai ko ngā. Kama ngā e kau kura I mai au kawhalo o whionga kamai kai pāremia, e kau sau ngoa mai au whionga re mingiska, ai ngā o ngā uma, vili kula epa, vili I re kai o re kua ngai. Lele foi ngā, o le mele lea, ngā kongua. Jalan ngā alai ngā kou fiu e whaingi mea. Ngā uma o se mea kau lo ke ai, e update kusa ngā uma, update o le makanga rua ngā o leo. Ako ku alalo ngā. Na tō o atu, na tō fia e tō teo atu. E whai sui ngā. O a sui ngā, sui mo le lelei. Sui mo le lelei. Ia a paule mele ka ke vai a kuai. Ia. Ngā ora kele o fesili e lengi o la tau tali. Tulo. Ta orunga proklame le tau te ia e levanga la fiafi. La foi fonga va tele po le asau fa fonga le levanga le fiafi. Malul fau. Yo ko finga ngalo. Beset pa ia finga malo. Marka peneta. E ta ua le leo le tangata to tasi. Langor kanga kangu o Samoa. Ore ka ua ia. E ka ua ra mātou tala mātou ia tunu I fafo. Ma fua I sea. Ke leo le aki ngā e orka mau a inga o Samoa. E maua mai a mako ui e la foku kupe. Ma wha mo mori fafo. I tono siu tātou o tunu. E malama le whai ngā malo. Malama kai ori kua ngai. Ai a whai ki oi o ele ka ele kuloua. O ele ta ele le ke whai ki o so ma e mako whai mai a mātou ia tunu I fafo. Ia. E sa o ele si kamai kiki ngā mako e kalesia. O le mena ta o le spirit of no shower. Ia. O tau nā le tau te tusi rima mai, mako whai mai. Kau ka kala so o ma ai reingi la kou mea. A le te le whai tau miliona. Silia le lima se furu miliona. Wha solo anga ilunga. Remittances makupe maua. E tau wala mai a mātou tupe la foatu I ainga. Ai maua ai le whaasilinga le whainga malo. Wha momoli e la foak. Top up e la foak. Kingi pusa. Pāsese o vaalele. Ko kiki tapor vaalele. Ko kiki a mo saka vaalele fau. Aka wherua iso or kausanga e au ngā maua e masoka saka vaalele fau se kau se vaalele kau pāsese ua yei. Aua la tau te tau le pua mo tau whapea mai. Ai pengo whai ako e malama le aua tama mai. Malama le aua kama mai le vaalea. Le kako vakari konga lea. Ia, upu whawhai launga. Malama iara le au tama mai. A o le au le no shower. Le au spirit of no shower le ko kiringi. Tamana e whiu tulia tu e tai tu lo e wha maru ai whiwhire vai. Kama ai ngā ore omi mai au o rimai runga. Kama langa le ka ke le ko ngā whiki o nga. Au whila tau te anu le potu, le pola e motu mai tua. Tau runga le programe. Ele nei vanga o le fiafi. Ia. Va tele o tō whira ngalo. O le tātou whaasoa e tū sao. A ki ngā. Longo winga lai se ao ngā. Ioi. A ki ngā longo winga lai e se tāua. Ia.
amanu ya le tu le fia o le ngalo mako papakiu le sko ngai se fio ko fa ko singa papakiu le ngalo fa mo I way mouth e manu rewa le se foi vai o le so mua o le masino mati to tele o le ton fa fisili me tato wa o nga sa mo po fe ko ai le lupe foi va ese yes o le aso mua mati which is less folly ya e fai le tato inductions le tato no fuanga mar fala o nga masani I le 5 Otara Road Otara I le MIT Tuai le sa ye na le official South Seas mo moli ele fa telefo I le fionga le polisili o le tato wa South Seas ya fionga ya le malu silau tu sai fo yo le ava no mo le fainga pa anga ai to ya ela ya ko kele fo o ko se fa mole o o ma tua pisier ko su engo ka ko news ma tu langa tato io ai meri mai ngela ya tia u so so ngia ku la la unga lo fo ava lo fo suama me le la na le fa ele tato wa onga io so su le mai o ngi fa ya o ngi pe o tata fo le fa ro mai ku le pama io so su le mai tala au mai tato fa soa fa tasi ia I le toia e o le onga le lupe foi vau ese vasenga a mata po le beginners ma o le tato faili tato vasenga fa au manga ma au luma ia sula tonga mo tamaitai ia me se foi o faiva manafa mala faiva lo fia au fa tamaitai matina ia me se foi la le fola sua fola ava kau kuinga le ava me mala fa pena ia ma le vasenga fa matai ia awa fo I la tou I le upenga launga matulanga fa pena ia ke ngo fo ya o ia ma alo ave sausi ese ia fira ngalo o tatu ye le vainga le si fa tula utala le mo le yo le tatu o tunu awange awa fo inge e so nga kai fa ai a matau e manatu se o isi kangaka e fa kula ku la lo le leanga ese ale ma fau kanga kango foi Samoa male apala ingo leanga nu umare fa Samoa I Samoa ele o mala mai fo ia e ngo foi ka ko inge ia ku fafo o toto mo mai e ai va enga ele tutu sai ia me ka ofisanga inga I ngo foi Samoa ma tunu I fafo e ma o mala e o ele fa mani no ngo va enga ia ai me sir ko ngo foi ko ngo kalisi la ngo Samoa e mamalu apu le ngā loungu o malo fio anga waka oko au se ala o ona matatulanga. O ngā whaalanginga o ngā kaulanginga o me whapenga wa atoa ele tō fio anga ma le tō tū malo ma le tōnu. A e sau I ngai New Zealand, Australia, Amerika po whea lava po Hawaii. E le heilangi kulo wa e le ingi sakupa I kea I New Zealand. E le ingi ni sa kaua I New Zealand. E le ingi ngu whapenga ia kungu ngai le ufa tu lo o mātou o fio anga. O whea lo ngu e ke ngu le kalesia. E mangingo la ma e malama I le apalainga o lo makai I kokongo re kalesia. Ia, langa ia ina inisi wo whai mai atia umwhafisiri mai asiata. O lo whai anga rufo isia ukama whai mai ronga makai Samoa. Ia ai o mai fo inga ia wha mai e o makai ngā o makai le kaudia. No. O wha amalo si le sitinale na wha asua meja. O wha amalo si aunga le ai. O I kongua le ai se ei mea. Eoi. Ai, paula utua lalo na ave ei. Tau tuanga maoi. Ia a mata loa o na una ina le tama. E wha masangi I le meta o le fatu ainga tausi. Tau tua o ainga. Ma wha masangi I le tau tua upu. Le anga laua makai. Eoi. Ai te maua uma vaenga uma ia. Ia. Join the loop foi vau ese amata ila so mua. O lo o avanoa le taimi nei mo restara. Ai furir ka kohaonga. Eoi. Wha masina I te a o ngā fuai. Ia ina o lau restara la rai tutongi. Ia. Ona e saula ia lea. Ia e te hutu vai. Ele tele male ano no i o le oa foi. E whasoa I foi inisiotu. O swafa. Eoi. Ele ngā wau. O le toa tele I o tatou. Eoi. O le ama whai ono mai whasoa. O le ama ufoi male vangoa ka kukui inga whai ava. Eoi. Ele sau ia so valedi taitasi. Ia. E whasoa I foi. Mai toa tele anisio tamari. A mai se alvisenga whaamatai. O le ava noa ma maua ava noa na inisio to ina o le au whaito wha. O le fuesina ma le fue afa.
to uli ma le to sina la to te whaasoa ai. Ia, awa oe malau tau tua upu. Whaafitai to tele niso ila tō. Ia, vave ke ua e saua le mo se avanua. Ia, o le taimi fo tau limiti lava o na ele au ngana o to tele fo ile le pi o le o o mala fai pese. Ai mana ia foi. Ia le vai tonu tūlanga o tātou. Whainga ruenga whaatino le venga o lausi. E wai le mwhainga e koe vili ya anti ma ankola i sa moa po siuka mai koe o so mai ngai kai mi kau pasis. E ki sawe ave lausi. Pe ave sau so soan. Ai ia e loa la vai oe. Ia, ona whaata pena vai ngai. Ia, la ua te tala le tātou restara. Fiso o tai mai tātou messenger lupe foi vau esi. Ia, tātou wheloa ia i la so mua mati. Ia, o le tātou proclamel na ne vanga le fiafi. A lofa mai le tua i toi teimore le fiafi. A siata, fale malu, ma le unanga le Blue TV. A lofa tele mo oe. Whaataro whatia mo le tōlo whanga pasta Sima o Sima Litara tui mau walunga. My Las Vegas, ne mafuta mai e mara wharetua. Ia, sei foloi, ia, ma nei whaafia ngainga, whatalo whafua ia afa swenki, ma se fo i rasunga, ia, keisi samania, ia ma le lato fo i mafutanga, so na whaipoloa, ma le toua mafutanga le levanga o le fiafi, wha maloa tu whaafutai, share le tato pokrame, wha manuia mai le tua tui teimore nei fiafi, soifua, ma ia manuia.